ahoɔden ni gyina said o hu esi aye fe ne de ahoɔfɛ ne yɛ dobro bibia yɛ dobro ensira yɛ dobro enema dobro everything dobro nti dobro na dobro no ampa enne yɛ da nyame asiesie amaye na yɛ ba na yɛ ba Maako enra yɛtena da Solomon ezi yeni ena Lizzie di asem ebeto yeni Akoma FM 87.9 Kumasi wahano asetena mu no wagegye no wahano pa abra no ton ni jene na Pentecost fo ada Roma yama ne baabi atena na wodidi free woda free oni free wota free wodan mu na wahia no na ase wo pɛ no wabudo ama wo na ade na kotena takrade asesa ne nyoma nyina de ne kɔ wo de ne kodru wie ya afa de elders so mugie de abayi wo mi a mintumi ne wontena na mintumi ne wontena so minya wo kwan e na ba ye ise na me na mi FM 87.9 Kumasi wo pɛ wo yere na wo ne wo yere bɛka abomu a de sese wo ye mame no ye mame na me nkɔ me baabi elder man 300 say bra be pedan wa ba be pedan o pedan wie ya wo say me do ne ma di kan wo kurom minya sika bi ama ya frɛ elder say menye ye di kan frɛ elder ne kasa bebre e ma say obeye obefra baba wa amfrɛ no ene ye di asam de baaye ye de baaye ne die ezi mpanimfo asom o mu kura mu twe o mu se de ababa wa na to wo mu anim na mmom na nkese so mutu anamu Akoma FM 87.9 Maako ni uti mabamu asem no omo asom efiada nyame ya adomo a de sese omo ya ma ababa wa nyina omo de beba abeto wanim na de sika no ahya ababa wa yinsa na de dwetere kakra ka ho no se wode ye ni jene no omo besa de aka ho na ode aye ni jene enti sei na asem ni kosi ye nyame adom eni da so ayede abem enti na yese for wasem bra ha ye de yetena so a obua se de esie bia no enti sese omo be ma ne sika didi nyame adom efiada ye chena echinachi Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma FM 87.9 Kumasi no ne na kɔ ho because won to me medada ya nada ni pasa medina wu e meyi ni musa abra wo be fa no no nti ni kurom da bi no tie kurase no dadem wa ya dan ni suban pani ni nyuma penti asori a wako Pentecost so aha dan ama na timu na wo be yi ne sa na wo ka kire ne se be fa 300 Ghana de dan ne se ko ne kopedan a wasa sika kire de ne ne Ghana no for you know no di ja ne kwan na ba Kumase o se wo mra Kumase se wo sheda eti se wo ba Kumase wie no no Akoma na ma ja sa because wo de ne medical wo ne kuro mu de 300 Ghana no wo de ja ne kwan ano no senka wo so wo me pedan a esese wo sika da ho wo sika ya ready pedan na mintua se onyi 300 Ghana me pedan TNT no ode abepedan wa fra wa asmini sika na ni sika ka so pedan enti na wo de 300 Ghana ni na eja ne kwan wa sheda enti senya ma akoneti ha na ode ni suo ebre no a anka wagya ni musa na mete se elders na frɛ ye no na ebi eka asem papa na yesi bidie ba ko bia wo bu die Akoma FM 87.9 Kumasi Eda ba ko ne de minimu wo mu din ba ko no frɛ na wo ma Akoma to ye no papa ko so ayi na wo eda ba ko bi no ka ho ne de tunefo ma ye mfa ye ni bre amane so ema ya mfa amane so ye ni bre emesue ne so dabi na ye de ba sabia so sabia nyado sa asem si na se wunu nyansa asem bia ka kawano pado na wunu ya ba na ye de ye no nka nye wo de ka wa hye ni kaketoa aka ho ka ho bese na me enko na me nkodi ni djuma enti eda ba ko no nyame nhira ba ko no de nyame nhira bon yenko o ma na tree Maako enane na woche Mami Juliana Boache ode ne basewa akora bi na ne bawu ye na o se ye nyai no na on tiatie emubu nyoma enhwehwe from gatamu no ne pa se ayibroni ba wo si Kingsway ye ton no
kinsu etoye obo nani pre na wo wakofa nyinsenya aba wo maame emfa ne sika kakra da ho de ton panties braziers emfa nhwe wo na wo be ma ne wie ya wasaba abefra wo kode wasanya akra ne kra wu hospital no we gye akra na bom wo no maame so wansi ho na wo wie ya wasaba na ko kode wo maame braziers sika wan ka ho asem ade a wo tonton ne kakra de hwemo wo so nim se mo papa agya mu abone ma mo maame so moye mobo na wo wase asi akire se koye kode ko sims no sims no sims ya ha ni phone na da so no bra YouTube Facebook live YouTube Akoma 879 and na Facebook ya Akoma 87.9 FM TikTok edi atwabu onua TV Sekrom TV Rabi 1 TV nti ababa wa na ye kan ho asem no ye di kan ye show ne da ye mamu feedback enti ne ye san Akoma FM 87.9 na ye kan ho asem no se de ma ko wo kan no se wo maamefo no ebi na ya hyeda ahye ye ma no kobi maame se enne na awotwe se enne tabla na ye ukua da enti na se enne enne na awotwe sika no woje ampa mako wo kan wa asem a elande akua mani abre se de wani esi abre se yes sisam kwade a yenso so se de wani si bri asem we hu a wutu anamo wa ho no na ba bia wutu di ko hyehye ye no ankomo so ye be ye hye no omo so ye be ye hye no omo ni ye be bom gudu amo mo hu se yes ntwene ne so aso ye de ba na wo kan ya na no mo se o maame se de wani asi ebere no ene ba bia de ye wurawura no ya hwe ya asem be fa ya se e bia ye be firi wo kura wie no na nka sika no ye de ba ya anka ye omo de wo se ayoyo omo de sika no abeduru enti sika no akọ maame ne ho enti ye ka che maame ne se maane nse ka sika nsa ma enti sika no abeduru ne ho a o maane nka ho Akoma FM 87.9 Kumasi ye sese mo ye no mo aye de aka kakra no mo fa to aso e ma ye sase ho bie ma me kobi ne maame de sese mo ye no ma ye kakra na de aka ketuwa bi no kete mampole no eno na mako ani breku bebre o de adeketuwa na anim se kete no eno wo munya ewo ne ntem so o ma she okay o mo sa she kakra bi aka ho enti mwatua bi kete na aka no mo mfa nso eda na amahye no munya ne ntem mo mfa nkososo Akoma FM 87.9 Kumasi ma me abusia no ya wie enti sade a wo beti bobo ayo wo beti bobo tell them for me se wusri o adawe su beba beti bobo adanu ma ko beba no wo beti bobo beti bobo okay enti bobo no ebeba enti mo fanto aso na bibia etu ntwa enti said the update no ewo ho no die mo pe no saa na ye die enti wasam na die me ka tro se fabra ha na ye Akoma FM 87.9 Kumasi ya ka tro se ye ni abre ajesa wo dia asam ne ba ne ehwemu na wa asam no ye no mfa kwan mu dia ma ko unse wo de wo tena adwani mu a eno na nipa bebre pe wo asam no wo se ba bia no koreda no wo de beto wanya sa wo di wa asam aba woni so ne ye adwene woni ye nya adwene ye sese ye de to no ye de beto na de sese ye de to ya mfa nto so ye be frato nti ye de beto wa ma nipa na hun se oba ha no ya ka no kora ye de a kire no nti wo de fa wo de bra ye be ka no sa ya be ka ne sa pepepe e de amount Akoma FM 87.9 Kumasi wo regions ne mu bia wo Ashanti region ba bia wo bia no Akoma FM ye ni achi ye waskwa ye ni Kumasi mall na edi enhwanimu mall no main gate no main entrance na ye ne di enhwanimu nti wo ba na bia wo yira kwan na wo pe directional na wa free producer was 02039333582 0203933
58 now with the 2 etwa to and now 055 Akoma FM 87.9 Kumasi 055 260 1529 Ofra producer Ebefa Obema direction no na wode aba minimum say chedi aponya nkrompon ne nim de ne nyansa ne na hoɔden ne ne tumi a ɛka ye hunti sɛde etie bia no yenim sɛ oba ebenya solution ɛde amaw wodie enya maya ye na so yeguso a etu ho anamon ye da ye na sɛde etie bia no wobenya won so de ne solution nti adwuma no eden Akoma FM 87.9 Kumasi ochina ye beye ne fofo society ye wo bia de ma akoma sɛde etie bia no onso wobenya wodie yanko na mene mababa wa bi kodi komo piwak natural na grow fine wejadro first case wonom na aso yasene me ba me mo hawie yi chamejo suma ya pom te sen na mi adum within pacham the Presla Archery Presla fi hina bai pacham fi Kumasi Abrepo what in fi saying pacham 20 years okay awie Presla adia na ade bre yen me pacham me ne arante bi Akoma FM 87.9 Kumasi ye fe no kanka fa me ko me ma me ho na ko ye bibi kakra ampa be ma ne de me ko Akumasi ha e ma obeka cha ma me se o hwe me a o ne ho be ye no kin kakra na ode me koye obe no kin de me koye yet o fel so afa drube bia bedru be 8 months minya 4 months am start course man hospital biem onto say minya 8 months na oye no ubisa na osi miniska nti be 8 months no na ne chop money mano na afa enya me fe okwa ma me 10 cedi oba pemfo medicine na medibia ye aduane anwumre si ho ono so oba na aduane ni fia asembesi na se de tie bia o se me opemfo no mejai meduane di na anwumre me di aduane ma be ma na obedi da mai meye aduane nso a won penso no nso ntokwa wo ho nti ma ye hofo ye se be ma opɛ brode ka me free ho na me se bia o mu se me ne be ma ne ti no mpɛ se mejai na obi o mu de ne mu na wonfo bi be hye ho nti manti ase na msisa de metna ho saa nti abro no saa kɔ so na me yɛ sɛ da bi mekɔ me maame mo ho ti me ba me maame mo ho nom na afa me nyemie no ɛhɔ na nsuo egu me na be ma ne sɛ yɛsɛ a wo nti me kɔ me maame ho na me kɔ me maame ho nti me ba me maame ho nom no saa na tie me kɔ hospital no frem no ahwɛ me kama me ka so no nhwɛ me nyinsɛm na me boa no hwɛ me ba me maame ho no no hwɛ me nyinsen hospital nso gu me a hwɛ me osene ma miska bi da oni ska so ma me hwɛ me to mu na didi mu na me woye ti me woye no me nya 3 weeks na be ma ne yɛ sɛ de bia week bia no sene miska nti week na bi wo sene 80 cedis no yes se ade o nya sɛ scan nti be ya nka me metena ne nkyɛn sɛ ye kokokura ye mienu ye ka ye bedi na me so okay wa ka sa de ye ne ye nti me de ma adwembo me ma me sɛ be ma ne ma me sɛ me mra ne ho kwahu na ma me so okay be ma one ne ti ne ma me sɛ bra unti mi ka sɛ wo nko na ne me fa me nyam be ma ne be fa me to be fa me na ma me so akola ni so ne yɛ sɛ ne de ne betna VIP mu de na akɔ na ma me so wat nti ye koduru ye ni na na ma me nim sɛ mo be ma no e ma me ho enso na me boa na me ni be ma na mo me ku no ho nti me benya 1 month afa be ma no still ne chop money 10 cedi nti yɛ sɛ me frɛ ma me ka kyɛ ne sɛ ma se no credit o se me ka no credit me ni junior ma me ho na me wo junior ho na se ni se na junior ye me on hwe me o ma miska openfo ba ma wo foforo komo de me ma ye tantantanti o ha ma me wo bia na o de ama me nti e se na me nti sister bi wo ye ho na me ni ye adwuma nti be ma na adwuma be seye ye no kran so ye to akola ni din no so no ni na me ma me meat pie che drink ye che ni na me ma me nti ewie tu badi ni wie ye no de de no to no so ma ne kakra na be ma ne yese ni container no be bia wo no o matu nti o de be si be foforo nti me nda ne se scan ne ma no e na msu yo ma tina me da ne scan ye nya we na sin na satan pachom refi kakra na de ye de no to no ma no 2.5 e na kakra de ye envelope na mo ni hye mu na de ka
no ja ne maame mo kwan odi bi ja ne maame kwan no se na odi de aka ne ukọ akra na odi akọhye ne container asem no na me see you nti eye no frame ka chem se si ade wa ye container wi ba ka se obe ye form ho akotwe asase ne sika nti memla na de ye obedi bia ye nani ye ndi na me si okay na me ko nti me ko na sister ba ko a me ne ne ye ti o area ana ye se o person ni me ye adwuma by de bia be ma me 20 no ton bojua ibi de bia be ma me 20 cedis na boy no so mpene se me na amfo so na me se a wo mpene so a wo nya adwuma se a me ma me na de bia me so ogu no so ma me skam so yes na me mpene sa enti me de oka bia me mfi na ma be makoye ma adwuma no mpo na ma me 20 cedis enti me boabo eskana no anu amu na yedi enti me boabo eskana no anya 1000 Ghana na me se sadia me ba be ye kelewele kakra me to me sieve eto me nyama me de be start me kelewele enti satam na ni na be ka 5 million we chiri na me yes be ma me no tigi 5 million ifa ko bia account e ma me na oji 5 million no si onti 5 man boy ma 5 million we 3 days na me se be ma ya start ye glass on container ni na me de ma me mbo be ma yesu se people so koya bibi be dia dance se wakoya ma me na me twimpi na me bisa no o si ono kra man first kana anya den anko bia account bia na media kwakoya glass na me nyeska me di be ma ja be ma openi kunu oba openi kunu sorry oba openi kunu na me tie ase na me ne no ye de me discan man ti be ma ye adwuma me ne no kunu bia me yese so obeja oba ma kom ma mo de fa me 5 million ye de e ka me wosi an me ni 5 million bia me de ma sometimes so yes anye me be ye chi e ma nyinsa ne besene nti me koda amasa my hospital nti mo no ka che me se me pemisika ne dia okobo obesia no de share sa anyinse na se ye no nti se ska na ono de me ka 5 million eno na odi akwakoye odi akwakochia hospital nti se me ne ne ka bi ena one me tena no share me nti ni na aka one wanye mo no na problem aba ho ye de wakoto hospital no wu sika na on fanko bi accounts ma wo no eno na wode atebosia na okwaje be hwe hospital mi bisa na sama okachi one woka pachan sa na okachi na msi a sa nti emu wonu ntokwa bi sori o si sister na me ni ye adwuma no mama nkwatena ne ho nche biem na sister no ese mi se o mama tansi da me nya aduane ana msi se anso mi ntimi nya adwuma de bia me soli o mama tansi na me diskani bia eden asoso aye aduane se mi ntimi nsa adwuma ne bi ntima bia de ade be mama no ya won pe na manua o ba nso na ondi a na de esi ho nti eye ebufuo ma ntokwa be mo bro me de ma me frɛ ma me ka che na ma me se de be ye me hu bia ono mfa because o frɛ me a odo ase me ma me frɛ me ne me chechemchem ma me se me ne be ma no anya problem na abum me ma me yeso ne be ma no be kasa ne ma be ma ne ba ne ma fa be ma ne phone ma blocking ma me number ko me pese me pacho me ma me na Akoma ha no che se ebi o frɛ be ma na se de obe kasa be ma no so de ebufuo ese ono e ba sa on kasa o me so ese na mbuo me ese na eye me ya se be ma ne yesanti me ka che ma me so be ma me futo ba me ka che ne se on frɛ me ku nti esa no ne ma bloke ne ma me number free be ma no nti ma me frɛ boy ne sa onya no nti esa no me sa na me ye nti didi mu wo no ma na me ka che boy ne se si a se na nyama akọ no minti me no so me nya nkakra ebe ye yi nti we na me ye na obon me na me ye se de o sa obon me e ma ye bro no so obi kwa na be fa me koda e ma sister ne ekun ka che me se nyambo ocho no abesim ama ya chibe ma natum na me si de me nkazo obi ankochi obi antum ma me na be sister ne se bla sister no kraka chem se e ma me de be me ye wi na echi de be ma ne ye na echi ye se ye kwachi na so mpe na me si an dan ab mama da me da ma me dan so ma me so lenko bebi ameko no sinti tama ye ba na se be ma na afa na tade ato no ko ho a we pie na ne container wo bebi ane antiere nti okoda asa container ni to bo me kra de me ba no kra to me ba no kra to ye ho no form ho na sister ne se sa on pene pa try nti o akra na nya sen me pa cho next month 4 no we nya 2 years obro wa oto akra no to hwene ye no pa to that time de na akra no benya be 1 year 2 months na 1 year 1 month bi
nti me sana sister ne yesen mami a de chia fa onyama na ko anya sa boy obeku ato oku e de ba yen so benya asem ti ko e ma sister ba ko na ne bra besra no sister bra ne de ebufuo ebo mi kunu sotoro because obomia de wire wire mo de wire dem ebo mi white ni bi obomia ma na me honam na paapai na wa pacho de wire no ebo mi odika wire pacha yete hwesuma munti dan wire mo de ba be wire dem ho no eno no de bom e ma ho papa ye anti me dwa ne kwoto a bra no ho na bra no de ukun wagimi ana na bra no ono so no ye be manti me kun ni de we ni twa me ene ko twa bla no ensa ho na bra no se me pen kwose asem na se me kun be so rush we me na bla no so pie no bom so tro eno mo yese ma me de bia so no kun ni efo ni e kasa kire onu kun bom anu aka che okun na okun ayeden eni ye nkasa okun hu ya no watwam na bla ne se se de on de on kan ya asem bi no no ye hoho obesra ni sister nti on de bia na abetonto kwaso ono ya se marita mo na mo ha nti mo nhwa mo asem na mo kan na me de mi free anti asem ni ba ma ekopie ye sofo emi ye ko apostolic ekopie sofo ni ma sofo no be pa be ma ne cho se asem ben eno so aduane nuaye bia na msi mintimi nua tensi ni de mintimi mfifi nyama ye ho mentem ho de ma se ho nna because scan e de be ma me no so se me de be aduane ti mefiri tensi de se no mefiri aduane ben so pa no wo pe me pa cho ni de no be bia pese jollof na kosua nso ka ho jollof ni kosua pa chan tensi dis wo ba to emo wo ho pa cho emu ni ho bibie ni ho bibie ni ho entos ni ho tintomantos ni ho jene ni ho moko ni ho bibie ni ho to the tensi dis na ba to mo ato anwo ato tomatoes tintomantos jene moko spices kosua pa chan wono wa waboni wi be me waboni wi ase no oti bo hunu ana ye wi ase ye mu bi no ote pa che wi ase nti mpacho sa tensi no so anopa me ni akola ibe didi mu bi answer nwumre dia ye giani tensi no chop money we yi sa anopa ye mfa bi ndidi na nwumre nsa anya giani ensi ho nti a me ka kire me maame ye se sa wale we die mo ba maame ka ni bebla na eche na maame nsa esi fom tensi dis ya wade ne Facebook me pacho mama bo me pacho bienya warepa ti me pacho nti ayesa hwehwemu yie no nti pacho ayesa no na omuka nti sata mo abumi ama na afi mayemre ti na me dadam ho okwa adwuma de che okwa adwuma nti akwa yesa na ho fo no bia emfim biem because omuka menimi kumbuma na maka de omaka kire me no a kire ne miku nti ayesa na obi emfim mareta no emfim biem nti me da ho me tse me obon me hwehwe ho basabasa nti na me mfi me mu nti me call sister ba ko ya madam fo sister no so blai se ma me nko ho because obi tse o ma me tensi de o metu me fo se tensi de ye aduane ni ad na me so ma de me so ma besesa nti me call sister no afa me tse me mu afa de me wan se me ye sign na sister nse da bi ase me onhu me yie nti ebe ya na ofre sister ba ko bia ne kwa so na ofre nto me hu de si ye bi de me hu ne se na me hospital me nu su bri me ma me ngo chese mo ma nya fe me hu shi biem te na mo frɛ be ma ne se una wa bo yira ma ne nti bla bi ye se nko be hwe me kan na nko be hwe me hospital nko wia no wa che be ma no me nso a me nso me mpɛ obi di chi kra se mbebem obi de chi se be ma de wodi ye wu nyina browo ti me ma wani su briwo ma ye tam wo kɔto hospital no nyina chi wo mpɛ so obi ade ne nsa bɛka no na me pɛ nti na me mpɛ se na opɛ no bro ne nyina chi wa ya bro ne nyina chi patran tensi dis ne nyina chi na wo dɔ no Akoma 87.9 Kumasi me patron nti da obem no credit da obem ma me 15 cedis da me be sinyama da obema me 15 cedis na ise me be sinyama kunsu na ye 15 cedis se bia me to sam na omu na masa kunsu a me de be sinyama nti bi wa me kunsu esinyama na wie na ka me sem cedis nti na wo se me call free nyama de esa ka ho de ye aduane nti me na me hu se sister na me collapse yesa no nti mi ka wasem pacho nti mi collapse yesa na obi frɛ ma me ka chen se maame we di o me fa oba na dia me sure se na wo chi kwa enu ba no because dia oba na ye mre no kre na se aduane kwa mi nti mi ndibi
e bro no ko anti bumi ama maye no fun nsem ka maye no fun aduane kra ndo me kon na omo kan ti ya sorry fo ni bi na frɛ mam ka se maame ye ni be man ne kwa so na se de be man ne bu oba no wa ha no na maame ye se me ma baby a oku na ba fa ni fun because ma ka bia kire me ba na o mfi nti sister no mo ye se me nko nti afi na nwumle na obefa me free hospital na se ye din go ye se din komo wa sa krokro ma ye se din komo sere nti oye anu bo ye se ade chi a maame se membra na mzo me maame dey forget me bi oye membra na be man so on forget o maame me pa chan on forget maame na dey bi oye se membra no see sadia opese me ko because na maame afre na ke kansem so odonya me so fu maame ma wanhye ye de de ba be ye no no osra me anti me nko de obesa ba be fa me na me see you nti no kra de na me ko no me bedru maame suye because na de na ma ye wa bom nyama na me se me dodom kra ba ko tui obo me ankasa obuburu de me kasa omumia na wonu monsa na me pa chonu mi wonu wi tramo wonu mo he ada na bufo ye gata bufo ba chonu de bi o kasa onu no o ye na de na odine ni hwewa edru baby a opoti se kraman de bi onu sa na ko sine ne onu akoko no so na bufo ne te se kraman aha nti o kansa asem ne kire mi nti me ba mam ho no kra mam bufu ye pa ne ofre be ma na enye easy oni be ma no na mam se wabo me be ya ma me ba ya lise nka on podi anka fa kra ne tina ka mu fa ne blanti ko ba na bibi to no ka mu a ka be ye den na no me ba e masum na free so because bro no na mon so kra de na woni be makraman tie na wunsuro mama suna me ba ye na me da fa ko sa me ma me da fa ko be 2 weeks so say mam so no ni ska bi o de me ko hospital bi anti me da ho a mewu anti me da ho a me sorry na me se pena nsuo na masum because osotro no aya na edoso anti na mama so be 15 ye na dodo mu na me resa de kra me dodo mu o simba ku dodo madu aha anti ma waso be 15 be ma ho pa chan ti maami esa okumia ne mehu se be na be mansa no na mewu ti maami de we mfimia na friend papa busu afọ ka chom se na be man na de ayem because omomu o east region na papa mu ye so ombeko omo so ya ante hwe ma nko be bia na se be man ne hu se me mefu me busu afọ kra nti mi ye de enye hwe na me de ban ti ye didi mu na me hu be to me nti me hu be to me no na afemini ni di nkomo na ise yese me nsamla on bato no sa ni di nkomo aha na me ni di nkomo esu ni free wa sumu so ni ye no na wo do mo sia no san fifi bia aha na eno dia na adwomi na me ntime me sa ade bai na eye yese ye abetumi akasa to sa from a woni ni di wo do nkomo kasa nti okacha me se wa ko pra me de bia me fena me si ma wo ba ko de danti me mpese me wo be basa bia bi 87.9 pese me sa ne tena ne ya wo fa aku na so no ko sra be ma no me pa chan bi kura kwate wo yenkwai nti ba cho me friend bia na asa me pa ne cho na be ma ne kasa me ni me bi wo me friend na me pa ne cho no kwa na odi matem ayo so mpemi bi ma de o pay your force na still wa me gusu pa ne cho se me se na on de oni mentina ena nti ebi wa ma meti a me nwan keto amta no ma bo ma me amane se na ya afre junior didi na tem ene de me ni me nwan ne de ye mfefio me di na tem abun san because I didn't say na ko di me nkomo me friend penam de akoti na abon tin ma sre na no so di matema me mfa ho nti we no obeka cha me se we pra ne nsa nti no membra mande ye mande membra na ne nyama bia ye fi na me mesi nyama na oba ye ni na wo ma me hwe no send ska de me pa cho fufro mba fufro de no on send miska be ye kakra na me ho to me na ma me ne kasa oye ma me hu se sion timinement na bie mu aha no stand miska ba me yare na mba ma me ho de wan send miska obedi ma me ho na sen aba na aboso me sen me pa cho se de me kasa mba ma me be time a wo ba ye no me ba me ma me ho no be ye 2 months to 3 months na me Akoma FM 87.9 Kumasi me ne kasa sa no me odi matam ni ade ntimi de ma fa stra na pemi kun de dan pese me sa ne kwatena nto ka sa ne nsa eye ne yantimi mbra mesin nyaman wa fra me san ne onso si nyambo at Tuesday membra me ma me so na asem odin se me ka cha ne se ma junior se me mbra mkoka kwa de ne obekumi na me ka sa kire no
Okay, so mommy up to Wednesday, some man, shall me see hobium. Miss Obama me penda no see me bla. To me, I say, me mammy qua, me fam, me yama no me Johnny. Into me, I saw send him scan or so and send him because I mean, yes, can't find ma and crying. Ninjai. Into me, I say, me mammy, mammy, for G, cabinet down to me, I say, come from my miss can with your Johnny. Into I feel my me and no friend, me auntie Baho catch and say na or see Obana so person or baby mu. And no friend me and mammy near Baho. Na mammy and my catch and mammy say, she and I and Alfred Junior, a pan chowy. Na mammy say, no, donya make cab, yes, or cannot do my one so say, me na me see Junior hobby, mamma, my friends say, me mammy beam. What bread? What bread? Oh, the Junior bay me the Junior bay me be our own film beam. Na me say, my you, my Timmy uncle. And then no so many mammy, banana, bomb mammy, kutia, and then you mammy, the bomb mammy, kutia. Me pacho me tie. Me say ope me say ye me nsoma wo. Wakache me busuafo se me sha na se me tunyo mu a. Me tunyo se de na ati no na. Tuma me tie. Me say ope me say ye me nsoma wo wakache matamfo ne se me sha me hu se ma me ba pe ne mama so. Me sha dum biase me kata dum biase na ma me so me de no so di matem. An Jimmy for ba e. We say ye no mama. Me pacho. O mama pa say ye. Pacho. Ntimi ya na mama edi matama ibu okra mama timi fa ho bome. Say akola keto no mama echi ma so ibu oye aduane na me pie me nso ni mu me nya no hwe na me pie abonti because mama mpesa ma wale ebekoso. Ntimi de ko 2 year fiere nim say ni say na mama e be ma ne yare o se me mbla. Eyesa ne busu afo bakwa kofo ba afoforo. Na me busu ye fiere ka chem senti megimi ya na be ma bu se ma oba na asase be ko no wo. Eyesa na me ni ye fiere no so me twem anchia akra me nchia na me twem. Sina afi ma asam no obi anka biem. Iti afi eche bedi be week 2 weeks ama nkwa be ma ne fem na afi odi matem. Na ma msa ha sanka ukọ ya. Nka acha na ye bosome ka be sa e de bro asaba na mse na de no kwese na junior frame ya o sa ka kire me. Na ma mse ye pa sa wo hu. Nti e wana ma me friend say junior se se pese me hu se oni me ba no ma me de no pese me ba no so pese obi sam because no aye no ke wa kofi wa be fie o we se oni ba ne betena na ne ntina bi no se ma me ne ntina bi de no ka so ne me ntina bi nkwa me sa friend e super ne chow o sister oni me we ya boko de bibia ya boko me pa chan bibia ya boko nti mma me yes na me de me forget nti of mma me friend say oni me jan akola ni hwemu no ebe yesen no ka che mma me say na ochi bia obesani ye 50 cedis na ochi obesani ye 50 cedis they say was so ne wajae wonti bi ne wontina bia wo de wunya aka ne betena pa because ogusu empa ne chew obro ni mu nyina no ode wa ya bro wu nyina no bo ma bo waso afitie e ma wo dodom sen ba ko atuo no enyina na wo de wo da sodo no wo no say ya yesem se wo mpe wo nyina na wo pa ne chew se se aduru sese wo se wo mpe wo no aka kire wo ma me de a wo ma me ne ye nhyehyeye kwanya obefa so obehwa akora no eye elder Dominic Kwabena J building consultant elder se adawo ma enei ekrofo dada watch ekrofo di usika che what to fake ensase ama usika kemu ache dodo mesewa dadu bre wo sesika no wo bre nya no wutumi de nya wakase wasase ya manso bia na ho a enei ubetumi esi wo dan wo so abedam wo enu nti ye wasase papa wo pram so abrankese bontem edwo so onwe dan road we ye konkori ho no asase de ho dwopa so sabrobe sanso na bia wupo obi mena si wo dan ma wo se wo Ghana so wo abrochimemu ba bia wo bia wo pe trusted person na wo du sika ama no no wasi dan kama agina ho ya che se ehumutuo from afo dan no agina ho kama dia na eye elder Dominic Kwabena J de wo so ye ne dan ho bia no elder be ye bibia kama na ode ama na elder wasokwa Church of Pentecost Makion Temple bookshop ho asafo market blog number K34 for elder Dominic Sisia manenye wo dan ho adwuma nyina enfama from Krenkren to Krankran friend was 0557 030197 0557 030197 0557 030197 elder ebesho kama shenenso se enedie ni wansan
scientific about clinic doctor Nimo was say I won't go any problem wana and yes say no problem will be only pro when ya bram kra say ya word ya bra e ye nemu san ya bra bema wo bema dwo bra enu munka hepatitis cancer diabetes hypertension stroke typhoid ya de enkaye ya enei ye samane ye de ene na doctor Nimo na frefre wunu o emfa ya de entena ho na emfa wo nkwasa mado elder seb Doctor Nimo Mado Eda Doctor Nimo se bomodia I'm in love with him Doctor Nimo se bomodia na ebra na chasa womo ya de ni na asebe tu depu e de free ho amount me se awo me se wada se 100% nye 99 se wo de wa wo sam kodan doctor ye Nimo a wo bewo afa ho afa wo ba Doctor Wokumasi Atosumonako woni adansu raba hwene mo fra 0244 087687 0244 087687 nature said doctor enei watumi abua wo papa shane so Daiwood Aba Hospital Daiwood 360 capsules and Daiwood ointment wonum 360 no now the ointment no atwitwi awututu esisi yade away eye Daiwood Aba Mr. Seshini na dro no malaria drop tata shepa nunumbi na benya do heba pharmacy chemical shop nyinamo bamodia na fred Dr. Daiwood I was 0244 886437 0244886437 now yasan ababiem na yabaya na chese presla se wo maame ene Ebeneza Okan ka kwan a yabefa so yabehwe baby esan se oso woni wajai yanto aso ne yehwese jaye no ebeye jai anasa saka somu awade o wase waso twan to asene yankwai me pa tro jai ne ebejai se me so mete me ho asese be ma ne se wajai me enti ma me ye se a week 50 cedi ne di esha a week 50 cedi ne di esha ba dia na ho de be so o me se me ne wo ye na me so se anso na me so ma boa na ma me gitum se 50 cedi no wate na be ma nkra ye se 50 cedi na se da a week adwuma be ye no betimi ai ne 70 cedi by 50 cedi ne ye yi se 50 cedi no be sen na ma me se yo ti for seni ni a week bia o sende a week bia o sende nti afa bedru be 3 months bi na afa ye no 3 weeks bia no o sende 50 cedi na ma me friend say junior enye sa na one me kan no o si awia o si ya be sende 50 cedi a week nti ma enye ne sa nti ma me ka sa na say junior no go ma me ne ka say bia na be ma ne pese otufu ma me onu ma me ka say no pese otufu no ma me say onti me kan ya asem bio nti me ya na mko fa me be ma nti me ya me nka ma asem nti me bayi be yare koda Sofia Hospital na ne fu hu no ma me frɛ be ma no wan fi mi na ma me say sika nda ho ma abanka ni panti loan bia akwadjo de akwa no be ko hospital wia na oni papa na eda adele nti ekwa Sofia koda o 4 days na afa akola no nefu astate hu no ofin so na ebon na mo se da bi se ne de enko children hospital ene ko children hospital mo so se ne be yes scan e be yes omo ye ni na ma me de salon na ye bibia nto ye bibia wie na ma me fra be ma no nya ba ko se ni se na be ato akola no mo se ye na akola no wa nti se ka bia ye mfa because omo so mbeji akola na ye se ampini a e ka bia be ba we che bia ye mfa ye nya de pa ye mfa ye nya sana ba yi Ebeneza Okan abusuafo oka na chone sister Penny o ka kire ma na ma bufu na ma me se ono anka hwenkire na ma me katen nti ho na me fra be ma se omo se ye nko ye lab bio nti me so se ni miska o se dabi anya de obeden obenye scan bi e na obroke me na odum ne phone ti ma mi so bufu ye pan ye mo hye ya na ye yi e ko fie afa still ye friend na ne busha form enya san papa bia nka che mo kan kwasasam kwa che ma na ma mi twa so na nsi akora isa be yare ye na ne fu hunu yi na me ne kwa Sofia Hospital me ne ko en me fra be ma se enko ye lab eno nso si sebio oniska de be sha akola nti me pa me fa akola ne bia no be sha akola no ya akola ne nya se ya me pa next month for no nya 2 years 2 years na be ma ne na busuafo pressure wo safa akola ne bre wo no 2 years me pa so no abetimi ahye ne ba se bi wa me yare na me wo fie otimi dware akola no na am se akola no so be call private obe yesi o ye be ma wuntimi
ɔsi still obetumi Akoma FM 87.9 mi yɛsɛ mi amɛhyɛ maa adi ɛna maame yɛ sɛ ɔnfa ne nkɔ Maa Akos ne ɔyere pɛ yɛ abɛyi bia ɛna mi so daabi mi nfa ne nkɔ bia mi amɛhyɛ no baasa na nsɛn deɛ akɔrɔ bɛ yare yɛ kɔ da Sophia hospital yɛ wie bibia na yɛ sɛ 5 million sa akɔ ɛna mi si dɛ mi ntumi ma bɛ ma mɛ bu mi kɔ siasa sesi a mi si sesi a deɛ mi ntumi ne ntɛ bɛ ɔno nso ate aseɛ na deɛ ɛmɛ hi kura ne sɛ wo a wo nhyɛ mi o me no tena wo nhyɛ me da wo ma mi scan bo mi so ma mi scan nya me hu bi na me ka so ase be ma enu wo hwe pa ba cho me be wo ye na me ne ten no nhyɛ me na na me hyɛ me hu na tema wo hia ofofo de no wo hwe na tema wo hia ofofo de no hwe e hwe ben ba cho de me pa bia na otoma e bi ti sen ti se me didie mu ti se me nyem maternity obepam bi ma me ni ade ba me wo wie ye ne de na age gon e momo ne nkoda ba wo so anya fie sen ba cho 20 years e nei no anya 20 ba cho de afre me nya next May na me nya 21 enti wo shia Ebenezer no e fie sen ni wo shia the Facebook no ba cho me shia ne 2 years e ko 3 years na just say be na wo say na me wo 17 na was 17 18 enti no wo hia no wonyem ye no na opa maternity ma na wasan twa aduane ma na woni ne wo se wo hia no wo firi Kumase kotoa no wankrai na woni kotoa no na ase me na nka be twa aduane ma ana wo ba me na twa aduane nsande wo be fa no wo de wo tieti aduane de wo de be ma wadi enti apart from aduane no anu otoma wudie ene yaka ne say wo benyin say maternity no anu otoma wo opama wo sha na wo tobre wo no ede na na enwanwa bie mu tami pacho na onye shim ka ho bi enu anu no pacho aduane edie maternity asa de okondo te say 87.9 Kumasi oba na fruit ni kita no ebia na mde hu so opemi no ye caring pa or the one gu ni o sire gu ni nice no bubu mo re na fi ahye no massage o nem eno wa ye caring pa pacho na me hu so be bo wa me enti birebe na be hu ni say sabre no ye caring or caring for you aboso be say ansa na asotoro any why ya problem me pa short satan be 7 months or ye free baby ani yet no kwotena baby foforo be 7 months ye ko 8 months no start stand to kwa first no ma me chop money ye bi o kwa 15 cedis no dia ma me na ye dien na me di bi mo start ye no mo twempra no me pa try 15 cedis pa 15 cedis da me sinya ma no no ma me 20 cedis na me di bi atosam na ti ye ko honom na afi wasesa o se adwuma mu na ye nye nti obema me 10 cedis na wo so ti fi a wonya adwuma me pa cho sa tam no de ono be start adwuma de na wa ka chem se ma me ni sister na nye fine na me so sia na me nko sister ne hobie na me chi kelewele no na me start ya no so na onsa anhwe me nti mia na me hwem ho akola ne pampers ani bibia mia because 10 cedis na enso na 10 cedis na enso okay nti me cha say wonyin san ye no tema wonya nyin san ye no de wa fa ne san ka woda wa mro woda ena wo hia no edi san ya san na wonyin san pacho mi hia no bosomi na wo se mnya menses na loke it Facebook ena wo so hia no wo hu ni yie yenhwe enkomo ben na woni ni di wo Facebook mu ye video call be wo to ho kire me be wo no fo ho kire me mo anye bi da pacho da bi ende me na anye bi da by now me ne kasa se de okasa no aso because no kasa we didi then na ope me se na me ye ma no just oka nsem a uyo ba na no de ede oka asem a be ma wo wani age eno de tuoni ni twenkomo e wo Facebook mo chat ya be abosom ya na watch science na wo ko ne ho be me ne ka me ne me hia no Wednesday or Thursday na me ko ho Monday we starting in chat Facebook Wednesday na Thursday na me call no ho Monday na wo call no wo free Kumase na call no ho won kran Monday bro no be so Akoma 87.9 ama sama obeye okay enti na wo hu se asomasi na me ne ni di nkomo wo Facebook wo de ne picture to ama wo hu no okay me di ascend ama ye kasa
mo a video and na say chatting video da near chat and what in a picture send wo how will you know say enipa no a what in a picture send o say me nie na won na chat ye no ebe timi abasa wo be free kumase wo bedru ho no na nya say ne enye enipa no a ebe timi si pa Pacho me manjini bibia. Oni me kasa no na me be pe no ne ma. Akoma FM 87. Ukọ ne ho, ukọ no na abosai. Ukoduru ne ho won krai ama sama ho no. Ukoduru ho anopa. Anopa misimu ahomache sande ahomache. Na me koduru anopa tutu ntime kwa no be fa me wo obeye yie. Ebeye yie ho. 3rd October. Okay. Pacho. Okay, nti ono na send with TNT na wa would you sika na call. Pacho no akasa send me 50 cedis. Na me wo fin so. So send me 50 cedis. See obi wo send money sika na omo ma na me so o me meba. Enti wo send money sika omo ma. Enti wa dwena month na wo say Facebook no sie and wo pema. Nti o send me 50 cedis me bia me wo me fa ka be duketi akwa na sika no asan no see o de obeba bla bobesia fabra. No send me 50 cedis na nti no kra me free abedru keti akwa na sika no kra ya. Asa nti mia me sika na me de fa ka ekoe. E na o kan catch you say wo send money sika omo ma. Nti anya de obe send me sika mu odu. Uko no wo kra hwan se menya boyfriend bi wo enkrai ama samai me kwasra no pacho mankrobia na me namfo na ti mankrobia risky wo live and before then want that se obi no obi chat Facebook obi no obi chat wo ho ahwan ama wakohia no ama de achi ye hu oba akro body said the ha yakuno want be that because na my one na ye tintimeti bi ebi wo Facebook ebi nso ne nam intimi hu bi na meti bi bai tama na boy ne me kasa sa manya adwen bia se ebi obetima ko me boni ti ukwen no wa ma wan kra even wo na fofo a wo no mo ho wan kra obia wo maame wan kra no na maame nim se maame kam ne kunyo na me de koy and once you see came 87.9 Kumasi. Ooh, hey, and can I your sister from Infa to cry? Offense to cry. One cry. Ha, erade, when your mobo, yani a woman may, when your mobo, papa, nantis hadia, there be a mawo, yansumu better da. Enti wo kodru ho no wo hia no because obi o ho ne picture ne de wo ho all right de but wo hu na wo tumi say we de say na obi kogina edukumi kwakwadukumi ayi Adom FM papa me chia wa wi yi say de wo koye bi akwatete ya hu ga no so wo ba say mu face ga ne friend no edukumi say wo wai wasi bi gina ha wo hu ya no fa aka no okro no wo ga ne kwakwadukumi aja ga ne ho say no ye fa picture beauty wo hu no more than kakaku eni ejai enti wo no wo say wo ye be ma type wa wani je ho ono so hu wo na me de ohun mi o ka che me say de ohun mi picture no eni mechi no atade na ehye me ma me to enti no nim say me wo to enti eno de o kan si meni say na mi ni to Akoma FM 87.9 Kumasi. Na se me hu nsira sa wo form wo form efe but atade na ehye me no ya me sha atade bi wo ha me hye foam enti no atade no atade bi a wo sha wo be hye foam be ma wo ye dro enti sa ben picture na wo hye ye no sa atade na wo hye foam ti ma wo tunu mu ye du enti eno pe na ya ade a o kan o me Patranti anu pe na ya ade a o ka o me ho se to mankura hye yenko exercise na no ayi show yi was to mankura hye na me se ya boy timpacho hu mi de no so anka hwe me so ma nya ukodi ukọ no boaboa ho fa won tade wo dress kakra dress ya kakra me kon de me fa me jeans mi no top mi no me se bia be ye 2 days bi na masaba ba me koye na me no kwata se na no ye me che se me otnefie no so ye adwuma otnefie ye aduani bom ye dware bom ye bibia bom nti na me hu nse obabo am timeti na no ho ama bosome so nti bosome so ye no na me nya me mense
What's now one the trousers me no draws Australia's me no be bremi. To the tina wa bosome. Akoma FM 87.9 from Maa Akos say when your boy be na boy no ho na say we say. Pacho menye me no. Bosome wonye mo ye no. Na me frɛ me ma me ka che na me ma me say eh na na e wakoduru Accra unim be ma no me si there bi na o say na me auntie bi wo amasaman obey kotokunto ofre na mo no na be hye be ma kra me ne se be ya bibie ni a wo hu se me ba no wa ha ampa me auntie ne bai e be hye bibia ne ye wo na ma hu se mo auntie na me ka che se me pese o de me kofie na ma hu se be ma we na me because me auntie de obe hu ba ma me akasa de wonim be ma ne koye no kin koye kakra e ma ye fi ofo no hu se be ma na be ye no kin kakra e wo ho to bia ye se obema we die oye ko fo mema nkasa sa na omotie omoye oye kwawuni me pa chan okay obo kwawu pa chan wa na yire yikro mu fo no wo mo me pa chan okay nti no nti me de so sia de nti okay ne akola ne hye no on hye akola no we nie 2 weeks nie die nti na wo do boy no oni na di moja fra me pa chan de kanu kra kire ye me pa cho na me wo ba kono ntina me mpese me ye besa biem na mpese me ni onu a na sata because esa ye ho no me ko obu me na me ba omu ntie me side of story no mo ya jamana na ya no nya ntina be ma ne kwa nti se na omo ye no na me ba na mbetena ho a na mmoa mtenye se bia fe na afi na akoye odo na afi enya odo biem na afi na enya odo biem na ye se amanfo se da amanfo be kasa me no amanfo be kasa me no enu nti na ma ya na me pressure me sa akobiem because me person me kasa na ya de okwa na wasaba pacho enu nti ya tina no oburu wunyina na wo da sokro no oburu wan kasa wawudi da sese be pacho me ba to me ma me hu say abroad ya abu me bi pa okay enti yanwe wose wo pejolof wo yi 10 cities ya to wose no jollof aduane be no wose won pa ya wo de 10 cities ne no a me bufo no hwe wo me ba cho anwa mo so ompe anwa mo ompe na rice water nso obedi o so man milk odi milk anase onido bibi ka ho so wanye de anye de bufo ba fi nti anwa mo de da be ye ho akoya anwa mo de the problem be fi because so no ompe anwa mo ne de ne jollof ni a buy one pesi de be bo one pesi nso do be ma 15 si do to buy le 10 si na ss can croissant Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu Nsem wutie wo kan Nsem nenso asampa ne ye kan sa no 87.9 Kumasi ye ne oma ye asa ne ne beto so se owo oba baako ye beba ho owo oba no firstborn we dey fie say pacho June no enya 5 years June na wenya 5 years okay nti ye beba ho ye ne omame eni nkomo kakra because maame ne hunu kai ye bo no wode ba no wo kɔ oba pa me mo hawie no maame na oho ye de Mr. Dom bacho me ho bacho na so Mr. Dom me ho ye oba ene Priscilla na wunuaba bacho me ba me second born o mama ye say 87.9 bacho me okay na yenhwe Priscilla kan say bebre abrantia wo sia no emu bro wo ka na wo kɔ ani adeade ade na betumi aka fa wo bei Priscilla ene Ebenezer okai awade a wo mo ware yemu nsensem ho na me de me da se wa fem na me ba no type bia wa tension pa wo dikan awo ba ko na me yes on shujuma na so on class on school na yes school on ko ejuma no so on shi na ko fa bodu na ma mpem so sa ohun ntokwa na fu mi nche e ko plan o sensu nti me wa ba ko na fa ma mi won kan na se na na ya ko nkan wan plan kan chire bia na akwa ko bu nkan I said the other time so on me say what ko be ma ho 3 months or 3 weeks but what you have for you food no for me to tobacco for me queer na on ba she be blow it means that ko she be blow e ma me na me ba ai fodi o kasua it means that me ko ba ma no e ko hu e na bi sa ba ma say e ya sure say na na ya no ni jino ho
ɔsi mama yɛ akɔ afɛ funu na mesɛ de mi sɛ yi gu deɛ mempɛ nti aka yɛ funu a ɔyɛ ɔba baako aka akyerɛ funu na mesɛ deɛ waka kyerɛ sɛ ɔba baako deɛ a na ne da wo a bɔ mmɔden sɛ ɔba bɛyɛ wasɛ deɛ ɔsi mu amate ɛna mede me adeɛ kyinya na meba akuma ase meba na meka kyerɛ bɛma me sɛ ɛna mebɛtena ase sɛ hɔ nom ana na na ayɛ sɛ bɛma ne sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛbɔ kɔkɔkɔ na mesɛ oki ɛne nyina wotena ase ne papa mu na wɔgye kɔkɔkɔ no afɛ de mebɛkɔeɛ a mebɛnsɛ me a ɔse bɛma ne boa na ɛbo no nka na na yɛ bɛma wakɔfa no a ɔnyim na ɔbo ɔde feeling battles ɛbɔ me bɛma ne ho biabiaeɛ ɛma mefrɛ bɛ na mesɛ adwene adeɛ woyɛ no ɛyɛ na sɛ wobu akɔla wɔ no sɛ wɔfɛ ebi bewu ɔbɛma police akyi bɔ yi sɛde ntina makɔ kan saa sɛn fɔɔ ne mekasa ne bɛyɛ ato fo yɛ atwene mede hɛlehɛlehɛle du mu ɔmfini ɛno de adeɛ no kora yɛsi mekɔ kan saa sɛn no na nna asɛm ketewa ɛwɔ bɔ no so wɔ no nti mehwɛ deɛ ɛkɔ su no a mebayi bɛ na metena na ɛbɛma yɛ ɔmmoa gya ne kyi de mebɛyɛ sɛ da ɔno anɔpɛ yɛde mu saa na nyame bɛhyia no nyame hyia no 3 weeks ɛna mebɛyɛbu ne kɛpem bɛma yɛbɛfa no ɛna ɔmode kɔɔɛ mebɛyɛ bɛsɛ na ma junior sola tan si bi na de ma me chop no se ni fa ye do no me fa so ni ko mi wo se tan si bi de ye duane ana na ko fo de ma te se so omusuman ni omo ma ko ma bo no eya nti se wo ba ma wo ma wo ni ana ho de a me de bia ko me de mi be atade ko me be be shekwa na de ni kata mana mi wo ya se na mi wo atade trousers ni ya man si nti fasa na mani nyina de ma me ba no ba kuma se a me ba pini ba ko ho ono so ba no se na ma de ama na se akade hye mo bibi ni eno ani pensi bi ne ebo kike ka se ti the blame ma ka bi a me de on tie ma se mo ma me de twatwo no kura ni kene pete de twatwo kura ye me yo na se bi fere me so obey de ba ko betina boy me ekunu ana me se ni maka ma de ntimi fa me wu a be tiri ana woman ni kuchi frɛ me nti de ko frɛ na me se de bi mama de mo ntan bi ntro nti se papa ti na frɛ me aka se mo akyerɛ me de na papa me me ko me frɛ me de me be nsa ma ana kaka na ba ntem shi bi kike bi na ba ntem o ja me kama no tu afa de last hour kwa de me frɛ me se ma me fa me da na obewu ana me frɛ me sika ma no se on bi sika bi frɛ me ma sika na frɛ me kan so me na bi sika ma sika me se on fa ma no on me ana me sika ne man maame ni konya me ba ne ba ya wo ho se nanka eye kumasi ha ene ebi a me fa se kenti ana se kumasi eye mu ha ebi anka me chibo ni tumu odi wa ya shi me be ma wu na bia na ni si ke se on timi ni sa de me be ya le ba mi ko ma nsha me ba ni na ka na no hobeto na me be person ko na me ka se me ka adom anyankopɔ de adom sɛmi oni mu tiri na nsi bɔ ne obi ma mi na yi na ti mu ɔka mi na ho ɛna me ka fa na afide obe gya ekyire di ɛna abe bɛ fɛ bɛna mi sɛ junior sika wo di sɛmi akɔla no ɛnyɛ 50 cedi wosi ɛno ana wobɛnya na sisa wobɛtu mu bɛyɛ ne 70 cedi na mi si oke sɛ bɛyɛ ne 70 cedi a mate na nana ya no soso bɛboa bi afɛ 70 cedi na afɛ deɛ ɛmɛ bi afɛ ɛwɔma na aba 70 ɛwɔma na aba 50 afɛ deɛ bɛyi ekyi no please no 50 cedi about account so oni bi obian to me for so na be na na apedi anfa ne nko obe catch rank of no say oni bi afa be ye che kwa so ojini ba na me say na me say na say uti say no o ma me tie o ma o papa na ni ti ta mo so mo ji akola no na me show ma de na me say na say ni bi say jini no o sister ono no no yo ba tan o ti me ba na nta kwa ndiye ni mfa kwa ni mana na me mfa mana ochana na ya do owuye na se sebi na ye wura me na me hye akola no ni kaya ba na ntia se be kwa da ya lewe ni na me ko ji no dana na akola na ya sika ni na me be hye akola kwa dance ni travel no performance kwa na me fa so chase kan so yesu adumunti me chase kan na obi a 10 pesos akola enka ho niko fani sisa no so ko mu di ma tani sabanya ni sa me wo fon so kika no ni kwa nsem ni kwa so kika na ja me kama na nse ya kwa be na benze eno bo so kika kwa na sa yare ya sa fre ba mi na ya sa fre na eno so so nsem ke se be na nkasa de ma me onye na adi nso be hwe akola no eno na se de akwa ni sika ba ni ma me ni fre na nya ma me ni ko ni ba na le shia me ba no ka me ma le fre du na be he atembi a du na edu o so ni sika bia eni bi ntena force obi antini force no ela mkata nsani ebe ya wako Maa Akos mo ho sako no mo fa se mo no mo kan ko mi bo na mi emu
oya de no ko kan na pese o ka se tia ntimi me pese me de mo ho e be kwa na afa be kwa position because me shi kwa na na adoma enkofo mu ni die eni mi se bi shi yo nyame afro me ntimi fa me ni ma sa abo ni bi yo me de me bi be di na me ti an se ma me ni mo ho no bo ni die e me she fancy chop money e me ma tan kan se me kuma sa fa na me nya 4 years and me ko 5 years Accra and I'm living the life now. Let me manage the bush of family. I don't when I'm living the life, I'm the boy who must say, I think I'm 5 years. And so I come in my class to 10 city. Now they reach up money. If I pay the papa Eddie. Once in a day, who can be there? Not go to the but let the honor to stand against an interview, but on Shanaba. Na obey ose bi okra na sabrantie yi ebo no no oba no opeso okọ na wusi ne kwani atoda na wutwa mu no otu akuti anwum editia ene de ade ane tese me bana nka se yes ama me koka ene o tunu ma so ni ti se na me nya sama wan hye obe sha ho akonfo anuma me be akuti aba me be da bo me ba me ni oba atan no ma me ntimi de make na make ono so ni se me ni adi ojimi kwa ni timi se no to ni de kwa ya da me bo pa because se me ni hu sha me ma ni oba no hu so eni se wa ba ko na me ko shi adwuma ana se ko school na wo wa na ntu ye fe ya me hu ss fo no na so mo hye ta mo chef na me twi na tu o mo ko to gemi se na bi jame enti me person ka wo shi ko school ko for ss bi ma me we be ntu na so fi ba ko ni a no de kan ko mi na ma sha ko la ne sa be si eme ana wa san ko fa so ko ba ti me si se kan wa we de me si ke mi Useke ni monso akuda ya una na ya ni yesa obosi a wokwaje nyina akra wo san de hwe no na me say ni hwe sika nda ho na akole ye me de beje no ba se me ni we sika na me bi dia fa me dia 70 ba ko ya le me ka chen na ya ma bro ni shishi ni ye bi ba ni so ma bre enti ni sika bia be de ma ama wo ba na ko so to no e fo so ya ni oyi ye na ni ka almost 5 minutes Prisla waje won samu ana ono de situation de odi no nsem di sale me ba hu so o fie Akoma FM 87.9 okay jira so ma me Kwabi hello Kwabi Kwabi ati say hello Kwabi Pacho baby a wogina no ehwanye san frɛ no ema me biem die nti a Prisla ma me bi san se waje wonsam ne se oba no ewo 20 years enti die nti na ase wo kasa kyerɛ no a ontie omu ade ti na me bi san se waje wonsam ana because eye me wanwa na me make say ono wan ka say ni pe bia obu ade ba se obi ade we no pe so ye na wo ka se bia me mpene a ehon die on tuma ona me so me ntuma o na akra no ko ma me wan kra me ti an se won kan mi ti an se oni wone wa mo papa eni hobiem ene de ma me de mi ntumi kan se se di pacho se on se akra ne bi ho ase bi a papa ben a wotumi tia no ene adeade enti na me bi sa won se woni omo papa ni hobiem ana ende esa Menene wo mami. Oh okay. Na asema ekwaso nyina wate anamontuo ben wetu afa ho. Mami we nyina ya kebia die papa ba ye de mami ba ye ya ye bia. Ontie ma se be ba no ntimi ba na nkasa nya me no kwani mami ontie ma sem. Ontie ma na me kasa che no ontie ma sem a anka bia anka ye na brabo ni ontie ma sem. Ena me anka se be tu kwan. Me tu kwan kakra. Enti me tu kwan no na me ba pe me fe me se. Na me ya enu. Ena me si na ma me ya ma ne wo. Enye na me ya me bi echo. Kobi minim se kobi ti yenka e bia na boa payo. Me pacha sa fe ne ma me biem. Ne na fofo be frɛ no aka kire no because enkran de o taihe program no no good enti fa kwabi onim ye frɛ no kobi
frekwabi na yane Priscilla maame na edi enkomo no waye na afamu de like eduru baabi a ye beka se enna but ye ma no sometimes omuduru baabi a wonua na so omo te praga sa no a mami mi sa Priscilla kwabi na wokrabula matali ya kan what you say patchom tias asese patcho se bia ne be ma so ai patcho de bi enso patcho de ye normal when you ho eshampo ya wompe odo ntina me fa ne sa but nkanya wo size nka apede mu odu chensa ma patcho me ka ne sa because Mrs. Suna mema me form no me ka ne sa se bia ono na me fa na yi wo form ne kwat wono na afa na hu se ne be mesha mema wa form mema dodo sen patcho me kan se me ba peni ne papa na me be wo me ba peni ni wie me sa fa bra ba ko bi e kan ho enti me ban se na me bai papa kan ho mema miensa ko bi kan ho mema miensa wo se wo ba peni anya fie sen patcho June 3rd June we nya 5 years 5 years wo nyin sen no na wo fie sen patcho 13 years wo nyin sen no na wo 13 years enti wo ka be ma hweye obi ka kire obi so ka be ma hwa what you say wo ka be ma hweye na wanya fie sen patcho me kan say 7 years be ma farm na mo 7 years yey patcho e rape and na rape ha me am sia se me ka se be ma fa wan ka se wugya wo ho ma be ma na was 7 years na 7 years na obi rape you na fi na konya patcho esi sai me ba obeka a kire yen na me ba true hello Kobi hello Kobi Yes. Oba when the press la wo no what to say Okay. Oba na the press la wo no Godwin I want to say pa kwesi Maa Akos ni Akoma me pacho Maa Akos ni Akoma FM Onia TV na hoye okay na me se pa kwesi ne hoye na me na hoye wo no abosume say ni e kwafe na udi sika Sunday Priscilla se won fan hwe wo be enya sen oh every day and that's a weekly hello Mitio bakwesi mitio me give me no week na me ya no enti week no ya wo man sen week no be 70 be 60 be 70 50 enti last week pe na won fa sika ne maaye last week na this week na man ya bia mom week we ya ye wo mu ya na enya maaye na eyadan na won Priscilla ntabotete ye 87.9 Kumasi that's no be ma bibi kakra bi because Priscilla ka sem bi a me bia na ebi nya no kre mi gidi ye yesi ye program ye Akoma mu nsam wo hwe pa woni se de yesi ye no nti se de Priscilla si aka ne de no wa ma ye hu wo de ne kakra wan hwe ye ni atoto bombo abo enti edie ne si ye bibi kakra bi minim se wo kro dia ya me ni ntam ti de ala atukuna mu abrabona so de mi suban bi na ntia na no ni suban ben na ye hu suban ko because wakata ye se wo ye beba wo pebro wo ni papa wo ye abusing man suban bi no die na die ana me ka se ni suban de ni ntimi nka na efo no so edofu ebi mama ko dia boso aba so de me bet na ni suban a obeda dia ebetu na tana na obeda but me se ni suban na ntimi na nkuna enchirechire mu bad wo dia boso one ebia omu ade woni aduane no a oni ni huni wo dia boboso Maa Akoma mintie empeduma wa ya so system me ka se na
Kumasi. One on Pedjuma, me patrol, a get the ben, I will pawn no a Jumano 1 year, and now was Sicano. Grudge, and was so one. A job is in a very fantasy with other Savannah. The patron was saying, dear Jana, so Sicasa, and one fountain to Junior. Marie said because Kala well no was it my boja tobo anyone in the choir Juma a day be a no trianica 20 cities a bin or boa no the choir Kala well America 500 Ghana no the man was say for could be accounts man one found could be what would this share with Jumem Aye, it's a color one and also we share the Ghana this Junior. Hello, Junior. Kasa what's here? Me pacho, why not to see if in mammy? And one why say and you music near the fry and you got 1 pen our mammy say 40 cities then we go as a toy. Ah, we shall be just a man 5 and a 1 million and I did it. Color well, Jano, oh, man, Jet saying. And I'm saying, this period, me that is done but all starting to another and then not to tell you now, that's Me pacho before Babeton Kalewele no when mammy be away ye boja kwa ye juma. Yeah. Junior, you know when I'm 5 million, say, Junior, one audio, 1 shilling. 5 million. I bet you 20 cities now, 1 5 catch him saying, say now, for Sherman. Semi Pesca, me one Mimi 5 and I bet you obey your son, and say, yeah. Mimi 5 million. Mimi, yet, when I'm going to receive, and I'll fat on ye. And you mean I'm going to receive? I'll receive in the mammy. Yes, I'll to park on a benny before. Now you're not a friend one, what I just one cattle, men I'm a friend war, and you would dimatem. Now you're Cressa or Bruno. What's in our Bruno to be a wood? I don't know. Gianni, near chop money 10 cities, no means me find your Gianni, and also can't no boom. And no, me by chine. I think you chop money 10 cities. Now, when you 10, will you send your one work? I don't know, and to send another year. Pame, or Parade one kind of credit. No cry, one candy and family hall. Maybe Tia would the end of Mama, 20 30 cities. Junior, I bet you question. Oh, mommy, be so often, Marita would now put up your moody matter. You can't Junior, that may senior, but that may 15 cities. That may senior, okay, now 20 cities, no, Adriana Bana, ya now person on Fanu amount. Maa Akos, that's the kind of problem you tell me in Castle and Adrian. Or that's not on the other you cannot have that in a quaho. Lord, the Akoto, not you cannot or Kofi, I know how the Jam show sport and no time is coming from Kofi. On what Diane? What's it? You will pay your jollof 10 cities. Because the love for the people on one who did Yana. I did hear you. Let's talk about the other ones. Not the love for national culture. Na udia mami hunu adokura no wa ya na ma wo Bruno wono ne say over the 10 cities here enso jollof enti so de no aduane a won pa bi te say awon mo a no Bruno san wo Maa Akos me aka tell me plan me nim say be ya aduane bisa no me aka tell me nim chop money ko di ja be ya aduane me nim that 10 cities enti me no jollof it how to make 10 cities that to say no if you go 20 cities be ya to no me say enso that enti be to say
one akwara ni di me say duma ba gwa me say ba kono ba me di nti me sanye den di because no say that don't make sense that so fan no nya ma ba na kan sika no so ma bo ne da junior ani na dia ne wo ye ntia ne ma obro no ana me say ma asesa ne de awale de say di enye by force say ntia cha wale o hwe ni ma bi na da wale me ti suba no enya me fa betumi aka say na ware no me ti ware no adenti na wo hu se ni suba nya na wo fa ne nkodan say wo betwe waya e dia buru wo bi ba na so owu to wo so o ti ma twe waya abo no obi adi nwa dance e ma friend adansefo bi won kran ya wo ma ka che me so obi kra say emre bi wo bo wani so because of bura na wo buru no obo mani so ai asa me de me nka me de njo na aka ne de njo so de ma bo na ka wo di ade na wo ye e bi asabe na wo ofa me ma wo chi e bi no obo kro no nka ti be ma do ko ende ma hu ni bi da be ma do ade na wo ya na ma wo buru no na so ne na de asoko na yo nko cham afekwa nya na onye adwuma na edididi mi bo na oba bo afoko na se wo mpenu a ada na won fa ne nko because won kwasre na mfiri na busia for Facebook na wusia no na wo kwatwe wo ya ade aburu wo bi ba de menti ase no no ba so na je se na wo say ba so mi promo me ya dia aburu no de o se na wuntimi enka de kodie potintia na ma wo de buru obi ba sa kwabi se wunua baabi ene bia wo boyfriend ene obeba na ne ho abia wo bisa ne sadan a wo se me boyfriend e de wo ya aboro me a enka wunua ba ne boy no bekwa kwaye ndan be me fitin ya so me boy wo ye ntina me bo no ana me ka chen so wonti e bo me kwa jimo tuta me ki asa e so ma me nta jima na me ko ko face kaba no na wa tinya fa ki na so ma me nta jima na fa tinya den den time me fa keys ye tira be fa ni kiasi a winu so wo be hello ke me say o ma me nko etu punu me dage ti e na munya matured munu bra mo de be wade munim bra wo bi buafuo bra wo bi badwo enti ni de obi ya pen wo yo because enu asem hia ye enu asem tra ye munim bibia enti ko bi say yemfa ni na konkoto because nya dia mo wo hobie mu ne problem eni akura ne hwe ese yesi akura ne hwe no enye wo mu koka wo se wo bi o wakura 3 years no hwe ne bada wo bi anya ne hwe ne hwe ne nye enti se kwan ban ne be fa so a ye betumi ahwe akura yie ata kwa men ka ti no ba me na dia dan ye ka kwa mi che bi ta school am de ne kwa ho de ti school akwa na men hwe na nka wo ba ho da last week penalty kanko this week penalty kanko min nka say a month from min say no musika acha na dia 2 weeks na ma discuss mama na rent na bi kwen kwa ama o maduru hono bisa say bo so me aduru ama man say no musika na bo so ndi na aduru ama man say no musika na bisa na man Akoma FM 87.9 Kumasi hello say kwabi yan kama nsi because obey na say what say no ata yarem ye de ne kwato hospital ni ade enti se yehwemu a day kura no wo ma kura no 20 cedis ya enkaye enti for now yenye ni week 100 Ghana cedis but 100 the meeting 100 Ghana week 20 cedis obeko school but 100 the meeting it's a jumanya you can me no ka senda bara me na me ni aduma mu kura a day 20 cedis a day madam a day 22 now kind of the work you but if I me pass me 20 then I'm so quite no I know na what's a would you the whole quania wo be fa so ahwe wo ba ansan wako follow bi ba wo Facebook na ko ane de mommy asam de nya ba wie asam na ba let me tell you something in life sabi akwala no man repin na menyem no ono so ti but before what did baba be wiase no now why you ready so be taking responsibilities and I make a say the o kana me ti ase ba he say anya aba nti say no say yes solution me ba me tabo ma me say we ba say bra na fa say bra me na week na ma nya me nko bo bia say na me nko wia who tins on phone that dia ma me bo a aye say me tins am me ka phone that dia ma me because we catch me say make no 20 cities ni say won konko wia
unko wi na wutu phone na dia 20 cities a week wo ba no be go school obedidi enti yenye ni say want to meet 20 cities a week ne dia eni say ye gina ntem wo be pedwuma ana bibi kakra mo obey e dia tonton ne ma kakra wo kumase ya sebe ya wo betumi ya support enti wo de wo 10 ne ba wono so de ne 10 na so na ye 20 cities a day ni ye dia hwa akoda no enti wo be peska dia ma presla no dia ye adwuma no dia support because time amujan no woni natna but time amujan no wo ma ne kapre ordinance sadu ene ne naidu ene free relationship na se ene ba betra wo ma me fie na wakoye nko besie wase ba besie o ma me so na se mo ba no yare ye no woni so o ma me bosi okoje ye ene wo de hwa akora no yade e wo hospital what hey Massa, what are you trying to tell me? What are you trying to tell me? Na se mimiti we se me yarea. Massa na me hwemeba. Oh, se me nka so massa na. Me catch you say wa se ene kwaje ne bosi ode beye na adwuma wode hwe wo bayi. Wo ka kire me say won so na wo yare. Wanu mu nsam nye. Wade fie say. So one of my no among na ma fe form and me share be ma wo Facebook and me share be ma wo akwan no so and me share be ma wo bas and me share be ma wo herefa chom no abiemu bagaya no wadi obi an wa ke kansam e dia che opeba wo bi sa ne se wa ye ready o ka cho so opeba na anya bia na wo so wa ye ready sa wo opeba pa chom de na me nya ready nya ne me de aduro ko e ba no ata me aduro no to chene wo de aduro ko na be ma bedi na so be no aduro de abo ho ba ne a wo to se aduro no mi kire ne be ma yi wo de mi awie me be no aduro no de abo ho ba ne o masa akoda ba akope ontumi hwe no nyame ye madom e na second born me say ma me nkom na nam no meto aso yi de orepu no be ma me wa ha wie njo so mako mebuafu tu asoma Mako me dase wakonya odi amami na awie die brother be me gema konya se ya no hu se charismatic ventures atenase nti awie die nupa ewo dwaso a ebo adasan ye Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules any hindi herbal mixture on common ye de bremo awie na ye bedi kan with ye dura ye friend Zahara man capsules Zahara man capsules ye dro wan waso a eboa be ma sisi eye ne ya so ye be ma na wutie ma wie na wo sisi yale age waboso amwo ye hojo e ma wuntimi mo adwuma wo mpema edura aba ebeboa amwo bo adwuma ama usisi yale ne nyina firi ho ye Zahara man capsules so ye be ma so na wutie me na obema ne timi gina so na entimi nwo ba a wo low sperm count edura aba ebeboa ye natural herbs na yakeka bom dia ye Zahara man capsules so ye be ma so na wutie me na akono no ni ho be ma bi wo ho a otewa one na yire kura wo ho na oba ne to ne san a ontimi hu se one ne nkompam ti so ye be ma na wutie ma wie na akono no ni ho na opadura ebeboa ebe ma be ma ye no awie peya edura ebeboa ye Zahara man capsules na Zahara man capsules ye dura ewo herbal shop pharmacy shop license chemical shop bi e ben wo udi bowura ho uru a oso pe Zahara man capsules udi ane so be no mienu anopa mienu anumre nom toto aso saa na ebia na bibi wo ho anasa ope Zahara man capsules ni bia ton je phone number si na frɛ yen bi nkomo bia wo ha ye no betwetwen 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 Zahara man capsules herba pharmacy shop ne license chemical shop bia ben ho bia ya to apete ho na ye bekọ ye dura eye Zahara mixture ene Zahara G capsules so what is Zahara mixture now what is Zahara G capsules anu won say enam yare edwane edura enam yare ye gonorrhea eye syphilis eye chlamydia
ɛyɛ genital wax ɛtɛ ne nkan na wo dwane yɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ka enu bie mu mame genital wax ɛyɛ yadeɛ bi a bɛmɛ na agye sɛ ɔbaa bi a wɔn ti bi da na wɔn hunu bi da enti sɛ ɛnɛ na aduro yɛ Zahara mixture ne G capsules deɛ a ɛne na ɛwɔ sɛ ma etutu mirika ma ɔmo nsa kasa aduro wɔ bi na wonim yɛ fan baako bi mi mo ni di ɔwɔ aburokyire ɛna na ɔwɔ problem no ɔte Zahara mixture ne G capsules ɛna ɔma yɛ de box Sunday no ɔnum aduro ne to aso bɛ 3-4 days no ne kunu ehunu nsakyerɛyɛ bɛrima no a ne nya ne ba no akyerɛ nsɛ wɔtam na so kɔ no mu aduro no korɛ enti Zahara mixture ɛne ne G capsules so yɛ aduro a ɛboa bɛrima bi wɔ hɔ a ɔwɔ hɔ a ɔdwonso ntɛntɛm nipa bebree ɛwɔ hɔ a dwonso ntɛntɛm deɛ nka obi a wanya diabetes ana nka dwonso ntɛntɛm wɔnum so a na ɔdwonso ntɛntɛm na ayɛ bɛrima na wotie mawie na wɔ hɔ a na ɔdwonso ntɛntɛm na ɔdwonso so a wote yaw ɛwɔ bɛrima mu a ɛwɔ so a wadwonso awie na ahyɛ wo nika na ɔbɔ sa no bɔ sɛ nsofita edi akyire ba na wɔn sɛ owura tokuro bi mu na saa de na ba ɛdura ehia ɛbɛboa bɛma dwonso ntɛntɛm na nyina afiri hɔ yɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔbaa bi wɔ hɔ a nakɔnɔ ɛwɔ fam ya broni fɛ no low libido so ɔyɛ ɔbaa na wotie me na wakɔnɔ wɔ fam na ɔnte atenka ɛdura ɛbɛboa bɛma wakɔnɔ na sɔre amoate atenka yɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules mɛma berebere wɔ hɔ a nsansan egu wɔn bɛrima no ho egu ho egu ata no ho egu ne bɛrima no ase no ho aba ne saa ma ebi a wanunum ndura wabrɛ nti so ɔyɛ bɛrima na wotie me na watem nka wi a mesrɛ ɔma mu ɔba ne mu bɛrima bi wɔ hɔ a nsansan na egu ne bɛrima ho to the sense ne bɛrima na start ɛhyenke a ɛfɔn nti so ɔyɛ bɛrima na wotie me na nsansan ɛhaw ɛwɔ na bɛrima ho kekaw nsansan de abɔ so na ɔbɛrima ɛfɔn so ɔyɛ ɔba so na wotie me na nsansan agya himfie wabɔ so na ntimi mma hɔ na naba hɔ a n'ani ngye ɔwɔ hɔ a bɔsɛ one uwura ehyia mu mpa wote yaw ɛdura aba ɛbɛboa bɛma nsansan agye ahimfie abɔ so na ntimi mma hɔ a nsansan ne nyinaa bɛfiri hɔ yɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules wotɔ mixture na wobɛhwie cup no mmiɛnsa na wayi G capsules no mmienu aka ho edura numre so a wobɛhwie mixture no cup no mmiɛnsa na wayi G capsules no aka ho mepa kyerɛ sɛ wode mixture no na bɛnom capsules no nom toatoa so kɔpem tama saa nsunsuanso a ɛwɔ wo ho nyinaa bɛfiri hɔ na onom a obahu sɛ eduro no bɛgye ma sansansan na agu ahimfie hɔ anaasɛ ɔyɛ bɛrima na ɔbɛrima no na ɛfo a ne nyinaa bɛfiri hɔ mesrɛ onom a mɛnom ne nnɛn ka sɛ 3 days time na abɛnom bi mesrɛ nom toatoa so ma me na wotie ma wie na ɔyɛ bɛrima anaasɛ ɔbaa na immune system of ma edura aba boost immune system ɛbɛma nkɔmɔ na ɛkutia yale ne nyinaa kɔyɛ Zahara mixture ɛne ne G capsules bɛrima bi wɔ hɔ a ɔsa anaasɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔsa tete no edura aba me say ebe boost immune system na ma ɔsa bi a tete wo nyinaa kɔ ɔbaa bi wɔ ne fichukom ɔhaw ne amane na eduru wa ohun me say edura aba ɛbɛboa bɛbusu immune system no bɛma mfichukom a ɔhaw nyinaa wɔ mu nyinaa firi hɔ yɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules me pacho dia phone number si ebia na bibi wɔ hɔ ebi so na opeye no ebi atɔn frɛ ya wa homatro fo so ne yɛbɛgye wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 yenwe herba any pharmacy shop any licensed chemical shop bia ya to apete na yebekɔ yedura efre no hindi herba mixture na hindi herba mixture yeduro wamaso a eboa obi a wonya diabetes so utie ma wie na diabetes how na etete wa edura uhia beboa eye hindi ba hindi herba mixture na de ewo a so ye ne se diabetes how a onua ne dem na so wo hwe obi wo ha diabetes ha no ba wanya hindi herba mixture mesra de obeye ne se nnuane eye fries nnuane eye soda e support diabetes no mesra no atwe ho afiri ho kakra wo de ya ne se obenya hindi herba mixture no abobo ama me obo so sugar level ni nyina be regulate se utie ma wie na typhoid fever ha wa adwene na etetewo edura numre untimi nda malaria fever ha wa adwene edura aba eboa dasa me say sa fe na wo de ato Akoma FM ha na utie mi a mesra
hindi e ba Mr. de omo munim no munim ba afei na wachima to ho a adura beboa be ma o diabetes o typhoid fever o malaria ni nyina afiri o ye hindi e ba Mr. me say hindi e ba Mr. say ya duro wanwaso a no bra bi wo ma so yale pressure as obia normal pressure ye 120/8 obu ha na pressure ni timi kosoro eboro sa edura no mra na ntimi na wote asem kakra bia na ne ho tete no na ne ho hyehye no me say adura eba eboa dasa eboa foforo a ya dia tuma se malaria se pressure se typhoid se etete wo eye hindi heba Mr. the only an so obegba drug store pharmacy shop license chemical shop bia ben wo no atobia no mama me capsule so benom no mienu anopa mienu awia mienu anumere nom to aso sa obo say diabetes e how pressure e how typhoid fever e how malaria fever e how ni nyina be firi ho mese odie phone numbers no ebia na opeye no ebia ton anase yale bi wo ho opese one ye twetwe ho nkomo anase kwa be fo so anum ye nduro no enti die phone numbers 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 yenura ye Zahara Mr. enini G capsules ana Zahara man ana hindi herbal shop ya to apete herbal shop pharmacy shop drugstore shop bi e ben ho license chemical shop bi e ben ho bia obenya bi ato. Okay, me da say me nua bema efika Rustic Ventures akache na ba ye enu papa ene ye de ema wo onua enure we se wonum bia wotumu sampa enu ne de doso nenso Rustic Ventures no Zahara no edemufua mami Mr. Priscilla answer say anye bia no before pa eba be frɛ wo se brankran na ono chat wo Facebook de brankran no na woni boyfriend ana pachana bi na wo boyfriend ye twa ye ho akwa aba ho sisi a Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba clinic na Priscilla wono die no die die na de bra yen me pacho me ne arante bi Akoma FM 87.9 Kumasi ye fe no kan Ebeneza wo kan Chuaso ye fe no Ebeneza wo kan na me ne na e wo ho na me wo Kumasi wo ma me ho okay na me ne chat wo Facebook ya na me call ho nti me call no ho Accra me ka say na Facebook live ho asam ne ya beka ne nei u share Ebeneza Okan pacho Facebook wo Facebook okay na pacho me share no me ka say na onye ni papa na me boa oboa na o hwe me kwotena ne nchen na ma me te said ye wo ka ase ho no emubu mu so sa said ye woni edi nkomo wa ase ho na asa na ye pe no one after the other me pacho nti me free Kumasi call no ho satan na ma me nim say me o madam fo ba ko nti me call be ma no ho no na me ka che ne say se ade me call no ho endi bosumi na me nyinsen ye na me ka che ne say se ma me nim say me wo ha se nti be ya nka fa me call me ma me ho na call ye bibi kakra ampa be ma ne de me call Kumasi ha e ma obeka che ma me say se o hwe me a o wo ne ho be ye knocking kakra na o de me call ye o be knocking de me call ye yet o fell so afa drube bia bedrube 8 months minya 4 months am start course man hospital biem onto say minya 8 months na oye no ubisa na osi miniska ubisa na osi miniska enti be 8 months no na the chop money mano na afa enye me fe okwa ma me 10 cedi oba pemfo medicine na medibia ye aduane anwumre esi ho ono so oba na aduane ni fia asembesi na say de tie bia o say me opemfo no me jai meduane di na nwumre me di aduane ma be ma na obedi da mai meye aduane nso a won penso no nso ntokwa wo ho nti ma ye hofo ye say se be ma opel brode ka me free ho na me say bia o mu say me ne be ma ne ti no mpe say me jai na obi o mu de ne mu na wonfo bi be hye ho nti ma nti ase na me sisa de metna ho sa nti abro no sa call so na me say da bi me kom ma me mo ho ti me ba me ma me mo ho no na afa me nyemie no e ho na nsuo egu me na be ma ne say yes a wo nti me kom ma me ho na me kom ma me ho nti me ba me ma me ho no no saa na tie me call hospital no frem no ahwe me kama me ka so no hwe me nyinsem na me boa no hwe me ba ma me ho no
na ɔhwɛ me Nsem hospital nso gu me a ɔhwɛ me ɔsɛne ma me ska bi da oni ska so ma me hwɛ me Akoma FM 87.9 nti mu na didi mu na me woye ti me woye no me nya 3 weeks ɛna be ma ne yɛsɛ de bia week bia na ɔsɛne miska nti week na bi ɔsɛne 80 cedis na ɔyɛ sɛ ade ɔnya sɛ scan nti be ya nka me metena ne nkyɛn sɛ yɛ kokokura yɛ mienu yɛ ka yɛ bedi na me so okay wa kan sa de ɛne yɛ nti me de ma agyenbɔ me ma me sɛ be ma ne ma me sɛ me mmra ne ho wɔ na ma me so okay be ma ne ne ti ne ma me yɛ sɛ bra unti me ka sɛ wo nkɔ na ne me fa me nyam be ma ne be fa me to be fa me na ma me so akola ni so ne yɛ sɛ ne de ne betena VIP mu de na akɔ na ma me so wat nti yɛ koduru yɛ ni na ma me nim sɛ mo be ma no e ma me ho enso na me boa na me ni be ma na me me ku no ho nti me be nya 1 month afa be ma no still ne chop money 10 cedi nti yɛ sɛ me friend ma me ka kyɛ ne sɛ ma sɛ no credit o sɛ me ka no credit me ni junior ma me ho na me wo junior ho na se ni se na junior ye me on hwe me o ma miska openfo ba ma wo foforo komode me ma ye tantantanti o ha ma me wo bia na o de ama me nti e sa na me si de nti sister bi wo ye ho na me ni ye adwuma nti be ma na adwuma be seye ye no kran so ye to akola ni di na me bisa wo se bra be mai ni wodi nkomo wo Facebook a wo je ne sepe atu mu a wo kɔ hɔ no na wo boyfriend me pa try na wo ne nete me pa cho na me ne meka nte na me ne nete bia me fi me na mfo no kɔtena ne ho kakra nte na me ne nete enti ebra wo hia Ebeneza no na wo ne omum ye no date bom ana sɛ de ne siye me pa cho me hia Ebeneza no na we no open no some too much then na me ne nete na mama me ye sɛ on pɛ me ne betena enti na afa ono so start e bro na ono so start e bomi na me yɛ ne sa dia sɛ ne o kan ne me kasa ne de mekɔ o kan ne beboa me mum na me de kɔ o kan ho na sa boy no no so start e bro ko hu sɛ ma me hu sɛ on premi na so tena bi na ma fo so atena no so na sɛ de opɛ bi obetimi de ayɛ me enti wo hia wo kan no ne ono ne bejaye ye me pa try me free ono no ho abra man kan me ma ne ono po na ma miska me ka che ne se me ma me yare edaji enti me se na o ma miska na me fa nkohwe me ma no so obi one me nkasa de obedaji miska na me so me nka nche ne se ye wosika na o ma miska na me de call be ma no oh enti be ma ba ko ne ma wosika ma wo de fa aka ko o kan no ekodi ye like seriously Dr. Mensa Clinic, Dr. Wokochu, and Guinness Depot, no, and Edi Eshanimo, Equabani stroke, hepatitis, hypertension, war, asthma, Nemusaya, dear, prostate diabetes, Sisia, Uko Ficha, what yaw, a kidney, Anna, Dr. Mensa Clinic, me pacho, Dr. dear Hamakasa, what's not in a beboom, and Unti, a nation, and Sonama was called Dr. Mensa Clinic, Kwana Quaheno, caught now with their one shot, Yadi and Asebetu, some great member powder. No ye diaba no e bisti immune system refia dia dodo anapokra se ye meso ukwa samen great member powder wo ba no wo huna de no eno ye mani binum wo be ye sharp pa Dr. Mensa Kumase kotwi one Guinness Depot hwe ne mo Fred Dr. was 027 1173551 027 Dr. Mensa Dr. Wonder 3P garlic mixture 3P edro papa ya de garlic and why vitamin C minerals BBA ewomu edra ye natural and no pressure was so or ya say with sugar why you consider the stroke asthma what you so no ya say ya we ya no 3P Daniel by Mr. Colina Capidani and Jealous friend 0248 928824 0248 928824 Piwak Ebefa Nadio Hobia or no waka Dr. Mafo Fertility Able Center ya wo fie wa hwa wo animu ane ma okọ Dr. Mafo wa se de etie bia no Dr. Ebeye waduro ta se papa wo animu de pa obeye waduro amwa wo ba no entumi enante Dr. Mafo ene betumi aboa ama wo ba waka fom no obetumi asori anante atoso sere so atie bisa bas no wo ben private school no Fredrock e was 0244 411099 0244 411099 enti Priscilla obi ne rape at the age of 7. China minya 7 years. Kana 31st na December. Mama ya che no. Me pa cho sa time no ka che me say
sɛ me ɔyɛ me wie no na ɔka kyerɛ me sɛ sɛ me ka kyerɛ me maame a obɛkum ɔno okunkum nipa obɛkum ato ahwe nti ɔka saa no anwummerɛ no maame so ɔkɔ 31st night 1st January no nso a ɔno nso na ɔdi akɔneaba saa nti mantimi ammɔ so ankyɛ maame ti ne 3 days na maame hu sɛ moja tumi saa mi bridi saa na ɔsi ade na mi cheche sɛ papa no wayɛ mi sɛ na ɔsi papa yi ba ha sɛ ebe bisa mi sɛ nhun tena saa so ne bɔ nkɔn no bisa sɛ me ho yɛ ana na maame so me ho yɛ paanya me ado me ho yɛ nti obe bisa na ohun sɛ me ho yɛ no na odwane nti mo ehun na nche no mpo okay nti efiri oba yare ana bi beto yare maame de me kɔ hospital ma doctor confirm yɛ sɛ nya de ametimi awo biem doctor say untumi ngu biem said your papa ni si fa wo no nti odi eji ono asuma me sausage de wa ba no so nti no na odi wo me ho se be ya me ho be bie no ne ma da wasuma se koto sausage bread no nti koto sausage bread na wo wiwie ye no ba nti okoto drink a bread me na me si nti odi drink ne bae no me nom drink no me meti me ni na odam so a one me da ɛna ɔde sausage aba no rewura wase ɛna mo ehunu papa na kyira kwan bie man kwan hwehwɛ no anchi sɛ yɛ no kura asɛm a wo kan yi a anchi ni pa bɔnefo ɛte sɛ no me ma me brɛ yɛ pa ɛwɔ akra mo ehu papa no pacha debi kɔpem ne pacha what a wow wan go school pacha me ko school me drew JHS2 na me ko JHS2 na maame ne me fada skasem na ne de tina fie na maame de tu kwan ko Kuwait wojide wan kwanyem na ma wuja school me ba cho no de na me maame eni Ghana ha sei ene ma me koye me masem because be ma ne repi me yesa nka me mfa be ma bi mba me maame ni Ghana ha na ase me yes asabo ase minya ha na mada ene ma me ko fa be ma ene na bla no so ma mfa ne se me ne wale ana na oba maame ho friend me yere aso na opema so oba bi o ma miska osma me oba miska ani adi nto so ene maame ne wontina na me nsho hwede na ohwe me bi osani miska bi at the age of pacho na me wo 13 at the age of 13 years ena wonu wo bi abrantie pani no no so be won fie sei pacho that time ne 38-40 you know hey 38-40 years and one beka so pa akora wanya 13 years and na no wo hwe sabre na maame wa kwantuem na wo papa nso pacho na papa ho ban na hwe ni enko yie to fa bema fa when they rape say 6 getting to 7 years but we started say wo twem pena nkasa de 13 years and we started twem empena hey and na wo to ni sa boy na wo ba man no na wo ba penny no they say say man no wen but you said the matter say okọ abroche ni nebusuafo ebre abroche ntoma be fa ne ko what na te say akra no kra won hwe no na akra ne wo but me nyim ye na wan hwe me da me ma me na hwe me ya 13 years won wonyim ye wan hwe wo da o ka say me nko yingu enyi ono na ne wo hwe wo no pacha ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no eno ana yasu ono your friend says the wa kwa abrochire no George D George Tot pacha George Tot o wa abrochire fa hene pacha mi nim de ba sa na mate se sini nuanom aba be fa no ko enti o papa no wo ba ne hunu o papa da pacha o hunu ne da akra no 5 we say 5 years o hunu o papa da asem ni modu na so sade atie bia no eno eye de atwam wo se wo boy pacha wo sa wo boy yi biem sister wo ma wo twa na kakra wo sa wo boy yi biem pacha se ano se meka nte se ma mfa boy so a me so me ho be kire me kakra kire na kwa pa adwuma ye me pacha me ye adwuma ko sunya parazoni afterwards de mo ye o TV so pacha makwa ko sunya enubi sister ja boy samono jai boy samono na ma wani nko parazon to ne ho wan ko fa boy ya ho be kire wo sen adan pacha ska me di best I no ma me ska akra me this ene bedru tama wo ba jira wo nan so a wo ba wade no na mema agurumua na obi ade papa bi a wo ba bedie na nkrofo agurumu saa ene na prince kan ya
FM 87.9 Kumasi. Sister, ye be betu for. Waterfalls Drilling Enterprise and Superman Kwasebra. Now one more and two nsuo no enfama kama. Waterfalls expert will nsuo tuomo. Enfidi editu nsuo one will be park see editu nsuo ho masem. Waterfalls Drilling Enterprise wasi wo fie wie na wo pe abrechiro ba bia wo bia na wo pe se etu nsuo ema wo ensi kwan kura ye ntentam na frɛ ye. 026 26 5707 026 0246 26 5707 yeah we borrow new site here na ye be back na ke na e wa bronsa krom Jala Travel and Tour was for akwantu hu nsem na bedan wonom I believe I can fly baby pese okobia no wo mo de obekọ no libilibi no azalo labalaba ye de obekọ kuma se so high tension frame is enkran so is the gone frame 0249 198 615 0249 198 615 Obeku akoko papa bi memo ha wie evangelist memo ha Nana memo ha na mommy okay shane so ema me say wie Josie fashion adawromenti na meti yi wahyematade kama wadwudwumi ena ode me ahyemuo na maye say akuaba no ene enejai Josie nsan wo fe we bi hu no beka say ready made o wo hu ya beka say ready made obi na apam wo fashion designer papa obejuju no de washing baby awu kobia so na kandia o de beka anwo unse benye babia any dressing bia na sese wo de ko da bi ono nani ate nti baby awu kobia ni designer o de bema wo we wapam enti me fra Josie e wo kuma se bom so when you meet me the sports and edition the more friend 0243 433 465 0243 465 and the season so I'm a rig come papa makeup fair Debbie and the you plaster hosa somje as a funu as you did that no as you told was you had done and you didn't say mo baby papa and yes she's obema rig kama or we are no assign your makeup kama de aka ho and unti baby I will be answer wo friend no obeye na fe what dia bro she's say of a hairstylist will be a stylist kama wonim etibo braids near the ade no onim ebo obi a wonim makeup ye said you will see any makeup no well betumi aye bisa no pedicure ni manicure sister cure papa cure nana cure ni nyina de wutumi ya ni kiosk ni nyina bomodi anti ye pe do upon wo ni madwuma Debbie ye pedie betua ne kanti ye pedie oni madwuma obeboa madwuma no na ye pe wo bia good asokwa amekom afokwanta ebi attack bomoso atonsu ahensan stadium Santa stadium hey asafo uben because ye wo Kumase stadium ti empe wo bi owo so aduro na eastern region western and krani ade ye pe omo wo Kumase potem ayabobo so enti se wo perigi ya hye ana wo betumi aye adwuma yi freshies e wo 0249 155 776 0249 155 776 Oba Peki ayonko Marco awo ya na wo bajimi fu a ye ma mi so na kan yan wo se wo de to aso awo kai ma me no ma ano ya we kam kan ya na ko de to aso ama wo ti wo boni wo ti wa de yanka e sa na tutu se pusi susuan pa senka ba tan awo nanka wo de ni ba e ko school ana wo nko school na su adwuma ma me na wo se me de matia to kwase ya bido de wo be ye mi bia me pe no sa so won ti wo kasa o de wo be ke bia Akoma FM 87.9 Kumasi ne ba ka kira no wo se ai ma adan
ada will be home by na ya oya me home by na ya oya o ma me we twem pe ba before ahotena ampa wo ko che ba ma no okoko ka che ne so wono a na de ne ho ko ma ba ma no wo munya ne ma me na asem ma no ebi nie wei ne ma me ko discipline na wono asa ka wa frɛ na ka chen he me ma me se wo ba be ha wo block no when ma ni hunu nse me o ba be fro e o frɛ so a me mfa wono a de ba ma ne de ye ni nyina no ma me ni be teki ahye no Akoma FM 87.9 Kumasi. Shabema nenum kasa ebo wo a etese wo mu ade abebo wutiri so se pa Shabema enum kasa sa be ma wo yi wotumi awo ba na wo ba abeda wo ba so na wo fa Yesu so a wasa ba be ka kire wo se o ai adi ai men repunu wo me de menya no dia me pelam de awo kofa be ma no aka che se me send nkrofo esika omo ma na che se ni subo de ti Facebook no na wati ase na okọ ebinya wari o na tu bebre na ebiti wo mo Akoma FM 87.9 Kumasi. bebre bu o mo kwase ade ye dwuma ye ne bebre nkakra na nyame ya adoma etumi so si na no so kwa na ye ma na o mo ani ate ye no e na etumi enya mema no efa wo mo sa so wo beka no kora oh enti we ya disua e ya time bia me pese wo ba na betina wo TV ho na wo ba Facebook na wo ba TikTok na wo ba besua bi obi beka se o ye jimi onu de wo jimi wa beka na wo so wo de wo afi na wo so wo ko eti nyansa be na wo sua na wasa na obi ka ma me de me nya me de ware ya Akoma FM 87.9 na we Kumasi. shakra ketwa bra wa breviase chinchine chain odo ade edonko a wutumi mako na wubusa abrantie me de junior sa junior kobi sa boys no ebinom ji o ma jimie ebinom junior kobi we wura junior kobi ebinom ha sa wo ma esetos yenka wo mo asem se de o mo si asem no na nenum kasa oh ha adwen junior kobi wo bi anso wa topagu wo Akoma FM 87.9 Kumasi. Suma wa akora ne ho akora ne te ba bi no mfram wo that time na wo be fa ne ko share ho no na anopa wogya wo adwuma a wo ye na wo kobi wonu a na that TV is way omo mutayi yitire no hwe watete na ni achi sa no na wa buade na nti bra Akoma 87.9 FM mu ana mu bi sase kobi wo wen no kobi no onu die wo tu phone no wonu a ne phone na da hoyi no wa ka chire wa wonu a na da hoyi wa ka chire maami a wa wo ba ma wo mba be gurias Akoma FM 87.9 Kumasi. wo ba yare asem so me ya na wa sia ade ne bosia wo ne ko ye adwuma wo di aka wo ba ma wo okay na wa betu ni na wo wi no sa ka chire ne se ai na me so me yare yo na wo so wo yare no akra no smile okay akra no wo smile ko bi ni busa junior akra no wo smile one smile na ade ne ba yi ti se wo ye ma no se junior anya ama no okay anya ama no okay so sile bibia okay eti junior e free say ye be free ha na ye si for mo no ma ye nti asem papa okay ye nti asem da e free ni panu ba nya sa wo mu na ka Akoma to ye okay Akoma FM 87.9 wonni bia wo nko wia wonni bia wo nko wia e le okay me da say kwone ko wia na nya sa junior ye no ba ya bachia ya ya no de ba si so ya ma kronfobia me haye yo ya kwa ye bag na ekuta kakra no amo me hwiwi na fi ye se okay na wo mo hwe wo mo yi a omo so so ba ma ye so ya so ma ye ajoye okay baga bones ni baga zenzi ya mera ye me da say evangelist akua ni abre yanko na na meti ba bi na medi mu na akokọ bata ne ma ti me de aduan ne fa ma wo Akoma FM na omudi na akokọ nyiri bi ono a won provide bi man kola no obe biri jiram wo dini se kok wabra akokọ bata no ni di oba so kwa no asa bi ato na peniti wo ti na se mema bi
Eti sa akoko yi. Ti sa akoko nini. Nkwadaa no so nya de ebedi a ne yɛ bɔtu na junior akoko gyi sunsun ɛna ti akwadaa wɔ mu na wo ne panyini kasa the way I was kasa wɔnum nyinaa yɛ kan nipa na ne yɛ kan wɔn afa 87.9 Kumasi. Ghana bɔka se yɛ kan nipa yɛ kan junior fa Ya kai na fra. ɛm sɛ ɔmaame wɔ papa. Oh, nya no mo so mo beti akora ni ne sisters no. Akora nya 2 years. Mo bɛte akwalaa no na sɛ mo wɔ nuamaa no wɔ hɔ junior so deɛ nyinaa bɛkɔ akɔgu ne nuamaa no so fi sɛ wɔyɛ nipa a wɔnwene ɔdwene aboa dwene sɛ wode wabufuo ba wote sɛ kraman sunsum na wobu obi bama na sunsɔne nso sɛ wɔyɛ dɛn na mebu no. Hey, Junior. Akoma FM 87.9 Kumasi. Junior, tu ye nipa ka nipa ho. Wo da busuam. Wo ye der, wo mu busale se wo ye der na mpo no. Wo ye nam papa. Se mi nua ba ne akwala wo ya. Junior ka me no be chia ya. Na ohun ya ka se oba wo ni be ma no. Ene abu ni yi a chia. Wa keka ne ma me ne papa enu ma hwe. Se bi ni ho. Se mi hu say maame no say ne ba we na second born mi ene so mo di achi ni kura susa to bia no betumi akọ face kraman no na kraman bia bufu so e de aba na bọ no wa nya nipa ba amfa ma junior but hu wa ba bọ bisa wo ye kraman ye ka kire wo ne se wa ma me hwa wo ba wa nya de se be ma wo yo na wo nya be ma fi se be ma wo ontimi hwa ba. We say wunim say wo wi akwala we no odi bi yo ogofo foforo o sa wo Facebook wo create account foforo wo ya no ho foforo e ma ne de picture to so mo hwa no wo bia ado friendship wo bia ye wo ya ko bi wo ye kraman wo bu ma sa wo hwa no ahwa ni ye onu kwan ya las asa ponche so no na nipa we aban aboka kan no afra nipa bro bad wa busia maame ne papa ye treat obi ba say ye beti akola na ko muni adwene junior maame ne papa no I don't know say mo hunu nyansa afra mo ba no say ade na wo di ye obi ba no say ye beti akola na ko wo ba mo meti ne nko na akola no ye bema bia wo di ye na ye what demo sisi ano nana ya kola wo ko 2 years no we bema junior da kuro be tie si ma ade ode be yo no ade ode be yo so yo bank aba fa na de fodi no we bema bia so na koma da ne ma me ho nti o hwe de wo ye na da chi wo ba de bi be yew wo ba wo mama obi de bi be ye wo mu na wo fa wo trouser hye bobelet sa wo kwa bema kro so na nyame atua wo ka ababa we yanka bibi nkyira no ne ho ye ne dedodo too much sa kokono na hye ho se kwoto ne ka ne de no awura ho se dia yo ye wakodi afrimfrim ade ye pamo se manu akosi wo dia wote wo nwie asa kofa be ma ke ba kwa no otimo no ne na nya na ko hu no we ene wo frɛ ade ono na amani sika ono to ade kakra maame abafra ni maame ne papa ye be srɛ mo okay ye be srɛ mo mo san kama ade mfa mo achia ne mui ye be srɛ mo achia ne muye mu janua se baby a wo head call 21 years or 22 mu di agora wo be wo nkola na bra mo saa ye be srɛ mo se bienu okay en wasa ko fo frɛ mo kan mata mo ho na mo fa nya mi suro maame wo de mi hu sajama nya me ho wo so fa nya mi suro fa ka wo be bata wo ho na nya me a wo ye mofra yie no wo be ya mofra yie na da chu besa ne ho kwan wo fiara ne kuru ne ka to wura fie ne yi mo boto ne yi anwa so se ne de ye no no bi be yi bi gu na wo be we nya me mo ho maame da se na na re mama me da asam ne kra me enwuma me betu nyina kra enwum ne ko mama eya na eya o mitu onya de medwen ho ne ye mama ya wo mo se kwa na me busa se wo baba na be ma na ye fisa se no aye futufra ni nyina ye aye basabi because at the age of 13 ena mo se ma mini ha papa ware na ye basa kakra nti no ma ne ye basa e ma akra no so koda ha obi fa ne se meboa wa hwe
ono ne ne wo ya ono so no one na wo agya ho so onyi ngu na wo boa no na wo boa no se wo boa na ye den na wo boa se wo boa na bese na bra ba na 13 ne 38 papa baby a wono so kra ye wi a ye beba wo so na mama Kwabi junior me de Kwabi no junior fo mama me enka se mo nche boy no esemu na wudi Kwabi ni junior woni ababa we ya wo na de sebi ono de ye fa ne se wagimi odon enti na obo ne empredo do sen kra na wasaba enti wan kasa bibi nkasa nche oba no aka chen se oye bibi na mebo no ono obetime de wo ya abo no na enti nka wo bono no nko wuto so anaka kode na nko akosie no mebo a na mama we na ye mfendi no ne ho ya ne dadodo free ha kwa mama me masemo na ni so said o ma mesi ka no me masemo na ni so enti one na Facebook na eja ye man 50 cedis no eno na to no na mama me de me mesre mpa ya na me se de aduro no so omo mo mani na ho ane awofo no so mpa ya na wo se ye boma ye ma no fi se sa anye sa de a ene ebonsa menya de no ho agimi de sa na beko na so me ka che ko bi se ye ne wo wie oba ne de wo ye den wo behwe no sa 70 cedis ne yi no na wo ba time cry fufuo ne ho nam cry say na sa na diaper cry 2 years so njai diaper bo o mo di besi nia ma cry say no so abeto ayampe aka che say uni bi no nkowia ne obekwa akowia semfo na ate wo di no mera say na naire ene etene nka no yenkwa na menua ba enkwedi nkomo Richmond Emerald Center ye ne de akuafo nku enu akuafo semna nku ne semna nwanwaso abadwa so bapa memu ha ye nua boko de erade adum ye de Crystal say family remo Dr. Richmond akachi mo amonti nsuo na ato ne ayema nsuo to papa yete hapa ebusiafo bi di ba for eba clinic so ate Richmond Herbal Clinic Richmond Herbal Center. Midima for eba. Some ato midima for ne sa de be di ano no. Richmond Herbal Center. Efidasia sokore ena ye wo abusuafo ye ne de akuafo nku ene ne samana abadwa so. Na de e ka che abusuafo ne etiefo nyina ne se de honam ya wo ne so pa no. Onkoto akuafo nku enfansrasra sa na poso ahonam no eyaw no abawie so no anase baabi kura ogidi se etutu no oma ne sanka akuafo nku na onfa mo ho bra de e ka chon se obu ho wo ne sisi eye ne yasro kokwan so akuafo nku no etime ne papa udware samena ne bi wi a obeda fa bi twitwu sisi achi se de beboa wo ama saa yaw na okoto a wote wo sori a wote wo na ma wote obu hanma ne hebon bon se etutu no okwa na ebo keke bi agigi wom edi akire me pacho komidima ene de problem na yekese ayekese koto Richmond Herbal Center kwafoku enyamia unimini mafo issue kitu okay etiene kasakasa sa no amade be wi ano no Richmond facha me now so wa unim koto ekwafonku se de be ya ebebo nipadua no maudie tu eyaw sonko a ewo baabi a pens no ewo no na emo nipadua no wo saa kwan ne so abusuafo de ka ho biam ni se de owo tipaye obu ani ti eye ne ya epai ne san keten no de na mosini trase abeka se na ni eye bukom ekwafonku ene beboa wo fa bi srasra so na tena se 10 minutes na enjo na nya kwan edi ujuma fi se otipai wo saa na ye kasa ho kra wonte ni nyina no eye ekwafonku ene beboa wo de sasabran kasa asoso ni nipadua mu de ne nsa aye titriti de na poso tutu no de na chibramo ye ne ya no mepacho ekwafonku ene ye de kutia saa ha oni amane a mabobo so ewo honam ya ofam ya maame nom ya papa nom to de bia bonse ne nan no kotodwani titiu na ahono ubonse eye ne ya saa ne ho no aye kokọ ekwafonku ene beboa wo eyi saa honhunu ni free wa eya na ema ne hono no mepacho ebejai afenso ye nuanom ye adwumaden obu ho no mo ye driver anase o ye carpenter anase o ye banka otena ne sisi so saa ekwafonku bedu akaginamu fabisa so sisi achi na tena se na enjo afe wobetimi akodwuma anaso betimi akodu udwuma bia opese wudie abusuafo de e ka kiro ne se ma akuafonku hu hia se woni hwekura de ya eya wewo ni padua mu asoso aposo ma ntimi nante wonase aye tititi no na wonsa asensene asobaache wo ho anambo se anansi bia ba befu aba bi muzzle pulse ahodo a epre ni padua no
ɛyɛ akuafo nku na ɛbɛboa wo deɛ nti a de saa no ɛne sɛ ɛyɛ maame nom ne papa no akuafoɔ no ɛyɛ mo firi kwaeɛ mu ba na sɛ afuo mu ba ɔmo honam no atimi yɔm yɛ otimi kasa na deɛ mabrɛ me hu tutu me koto yɛ me sisi wɔtene ne mu kura ntene na wɔnya akuafo nku ni bi de srasra no odware wie no wɔda abusuade kye a ɔfa ne sekan na ne kɛntɛn kura no wɔn wɔsene no wonti brɛ bia yɛ kura mu nketewa no na yɛ a wo hu saa deɛ wei ne mɔ enti akuafo nku no efie bia behia bi akuafo samna so ta akyire a edi dwuma soronko deɛ ne honam ayɛ richi deɛ ɛfɛ ne sɛ ɛkorɔ agye ne honam abɔsoɔ deɛ mampele aisa ne honam dua deɛ twifare ɛyɛ no deɛ pimples agye n'anim abɔso deɛ acne ɛwɔ ne soɔ akuafoɔ enkum ɛne ne samna ne yɛde tu aseɛ deɛ yɛkae wo ne sɛ semina no yɛde dware enti ɛba saa na rush sɛ wɔ nipadua ho no mepatwɔ ɛbɛyi ne nyina firi hɔ deɛ akorɛ ɛwɔ ne ho a bibi twa na abɔ sɛ abɔmpomponya na efua saa na ni bɛba ne ho so no na agye ne honam ne baabi abɔ so mepatwɔ mansan ka akuafo semina saa semina wɔ yɛ ni ho agorɔ deɛ ɔwɔ menstrual friend sɛ problem ɛyɛ severe one na ɛba ɔda fam ɔhunu deɛ ɔnyɛ ne ho no onyuzu akuafo semina bosome ne nyanso yɛ no wodware wi afa bi sasa wayɛ ase na saa mogya na ebe kloto e de yaw bebrɛ no ɛnane no ntimi nye smooth o menses no eba wonte yaw bia ɛyɛ akuafo semina ɛne ɛde yɛ saa adwumadie no na de yɛ ka etiefo ne adɔfo ne sɛ sɛ wote sɛ yɛ ka akuafo nku ne samina tete no samina bia ne yɛfrɛ no miracle soap ɛgye ne ho ntere ha fa akuma se ha ɛne nkuro ne mantwa so baabi bia obi ɛtɔ samina wɔ herbal center anasa shops no saa miracle soap ni bi wɔ hɔ no ɛno ne ya modify ne saa wasa atade foforo sɛ de bɛyɛ obesi to market no enti sɛ wote akuafo nku ne samina me patro ya amane mo nkaye enti baabi a wɔ no wohia samina ne bi o ma de kakarere ene ɛyam atotɔtɔ ne ho de ensa bi ato agu no de wɔda anajo a enwemmoa bi ahwini ni padua skin no sɛ bropete o sɛ de yɛ bibi agu ho a ayɛ prekesen wo don safa ho a na ayɛ very rough akuafo semina ne betimi aboa wo sɛ de be ye betu saa haw ne amane no ase de akro wo ne ho a ɛdrodro ne ho nam te sɛ Ghana map na South Africa map bo sɛ to kakra na ɛtetere na ɛkɔ wo hwɛ ma bi no ma wo amu a de afra yituma na areho me patcho mansanka akuafo semina fe dware na fa bi twitwi so ne senti no enka kra wo ho ti sɛ kro na fe ne padua sa ne fifre free wa na fe ede nsem pi ababeto awo me patcho mansanka akuafo esemina fe na akuafo heba soap no de ne honam dua mu ekeka no obi wo hono dware a no de afia to ni padua ne so me patcho akuafo semina no wudi dware a saa ho keka no enya de a eba osu bia mu obi akotwa ne to ano a enso de etia enete eye akuafo semina ene yadi tu saa haw ne amane na se wa obi wo hono ma ne to ase no ensa bia gu ho se minim se andi a wo hye no na ya de saa haw ne bre no senso skin na na enyo me patcho akuafo semina no fa bi dware na fa bi sasra so oba de wo sa wo so ho no eye smooth ye de nsafa ho atim se eye very fine enye rough bia na pimple ya ade kina na senso bia beto obi okro shave a saa ensa bia begugu no nsanni ene ensa bedie bia befa ne kom ni na so achi ni ne kwa achi afra no me patcho ni nyina no akuafo heba soap edi hu dwuma etu ase enti Richmond se en kancho se obo heba shop bia mu a na se ba bia eton bibidro bia na eton ointment no ointment papa ewo dwaso a ade ne din a chinya bia ni hu no akutia honam yawo enye so ointment ne se wo de afefefa ho sa na ate wo de akutia pains ankasa yawo a esoso ni padua mu no eye akuafo nku ena samina etimi ma skin e daso etimi ma honam ani yefe wunya natural color no eye akuafo heba soap eboa ema saa hawa e skin ani no ni nyina etimi tu na fe honam no adaso kama me pacho ma wonsanka bi e wo herbal shops bia mu enti wura ba bia ye ton bibidura wo se akuafo nku na pe anase akuafo semina anase akuafo ointment hyane so ne se ne ti no eye kokko
enti enkoto ye yidie ni tie green blue bi ma wa enye fise no enye akuafo heba ointment ya tro ho akuafo nku ena samena ne so ya tro ho akuafo heba so ebo siesie rede etu nneoma biase free honom se de beye nipadua no ebe fa ne ntuma pefre fise rede wo hoi yansire ntu kwan tu ntimi ntena ho emma sa nneoma bia be apply anase akaske no entimi se wo nipadua no ye patro free numbers no e wo 0249 186 845 0249 186 845 and that's 0546 840 846 0546 840 akuafo herbal soap and ointment baby bia ye ton herbal product bia no okwa wo so pe akuafo herbal soap and ointment e be boa na honam ne so CPS ta menu ba me di besia that's papa Yameti Asibibia very fine. Also, good afternoon, Marcos. Good afternoon, Marcos. I'm Albert, watching you live from Sunyani, Newtown. I'm very interested in your program for your good work done. The girl is totally an extraordinary fragile being indeed. How can you be beaten in the hands of one you love mercilessly? Or in the name of love by denying a group of people who are willing to banish you from the parish. She's not serious at all. Obi a message our dear Banano. Shana Soma me say a koa mission you can for Eddie Mao. Koa mission a dupa a BC immune system no Emma more one when the pedian were kutia yadiano, one more yadin piety yadia be a bar. Now koa mission any other chronesia gay. Ube say yadiano to piano fejime, not just say a quackranty. Enipa biye wo ewiase nipa bibre bia enya ko wa mesha o kuma se na se u pebi etua fra 0249 771461 0249 771461 na ene pebi eto go find about tonic moja drop papa wonu mesiesie wo ye de kokko na ye wo da wo beda o menses beko ye u benyini fine na bedidi ye wa pom be ye den ba bi eto nro bia wo benya bi fra 0244 596532 0244596532 Danke Bar Complex Limited. Danke Sebo Modia Nebra one makachi sesia na yadie bia yetu ase ewo dank ne sa entino yade bɛn ɛna wo de bɛkɔ dank ba complex nei wɔn tutu ase deku ɛmfa ɛma wo se bia awompo ɛna wo pɛ anase wo jonso twam yade syphilis chlamydia gonorrhea me patro dank complex ba limited dank phyto care ba Mr Koko etu ase dan pro care ba Mr Sisi yade etu ase dank extra ba Mr Mututu etu ase wo ye fusan wa wo de ɛyɛ dank gastro care friend 0266 593330 0266 593330 Pastor Julius Yamuakwaba Yankwai. Hello. Okay, your friend Pastor na ono so edene die aba na yatumi ehunu said ye waka ade afaye nua beme so asam ehun na sane so se konfo ye bi frefrew konfo ye bi se anye bi ahohum ensem bia eyeduabo hohum yade hohum awade said ye tie bia konfo ye bi se bomode a na bra kuma se agona saman faka ewadum anase figase na konfo ye bi ehwe na wontutu eye hohum yadowa hohum wabia emfa ema e was 0243134535 0243134535 Pastor Julius. Hello ma. Pastor Yanko. Na mra se ni chete fu na. Wori ni bonito Akoma Akoma kana no. Ma me ya se before yem padisua. So tin sana Akoma kana ni na sabio. Jimi pa wa kwa le kase ni. Se akwa wa jimi ankasa. Na akwa jimi a ma eye den na akwa itimi edu something so no. A shasi fi da bi na ba do baby. But when I get you know, Uncle Fubi attempt to acquire with you and one of the you say a year then a colonel to see papa because future a colonel a mania to Ubia Repuni a day a few over on one castle to Subam. Now, a year, I'm quite called Dubai with a kata.
and I would say to a local farm, so you realize a problem now, running them on Ambema with no Cobama with on Ambema with no Cobama with no, and yet, where a dummy and no beer, said you open 2 minutes at the Piaconata, I'm going to be and tell you, men go pen nema, not men from one bra. If you are a being a foot to a country. You will be a British control to the Mac could jam down for that or moment, and me took a Brutiaba. We should learn something from it. So that is that one. I'm not be pioneer as a sour. Now we are to a corner for say 20 years or 21 years old. Only Beman, the one Beman, the one economic year, some management of one. Only some on Monday, meaning not German. In say of one of the Bonabra. Now, never be ped. Ultimate and Kwame, one with Kwame. And you will be a good do about no member for an antenna and I said a member young for me to see the Pia. I don't let here. And I don't want to that's it. I mean, sharp, Papa, Pastor Julius, and not yet sending kind of quick credit to say. Bamodiana Brand, I bet you quick Bossia, na Efaqua Juma and Tentamiaso. Celebrate, will be to me a tria one on Bossiana Diama, one and Tentamaso. Ain't a friend one more quick, no, one will be beer a quick. And it's a quick credit to say for Ghana card, the Badger Bossia, Nefaqua Juma, Fakwa Church, where Juma no emo, not John C. and Nipanaba. Bamodiana one was 030. 200390 0302200390 na ene credit ene nkomo Rocker Clinic Limited ye ni se wonu munura wonu mu dia baby aye jeje Pakum capsules abadom Ghana mema eboa mema ye papa bo mu gina wonu mu na so Jenikion so boa ba mo ba yo besima ono no mu a esiesie wakoso kuma wa himfi ho ena ven capsules vin ye ene eye Jenikion 442 no eboa siesie makoso kuma mu kama na ven capsules nso obi a wodwu nso twam yade no ni nyina so yi afri ho medfage mbemu adaye emoja bedi afri sane ye nipadua no akisi ati bekwa eye medfage akwakra ne abrewan mo ko jogging friend rocker e was 0248885040 0248885040 na Emma Onsanka bi Grace Gifts Madam Grace Boadu ono na efra doctor osebo modia na bra yade bia no Grace Gifts ebetutu ase deku de ama awo fibroid diabetes hypertension anyone can yade ben Grace Gifts efra kuma so hwim school junction hwim ama from Barakasi Road and crime New Achimota Petroleum Bungalow for 0543 3200 3005 43320030. Nana Bobo and number senior Kwahomana so. Mama 03224980350 032249836 and our face 032249837. Okay, and she no attention na network ne be rough for there na so said ye tie bia no e wo say ye fa course no e bi kakra wa obetimi abo awura no na ye ne wo edin komode ben and na wodwene efa ye Prisla and na fe so no pa kwasi wo mo issue ye ehudi be ye free. I started mekai. We didn't be a Akoma FM. Yo, ma komi da sibebre. Anu sika abrante atonsi airplane inside. Ma ko kakra me kan say boy no. Sabe, se we ya wadamfo a obehia aka che se me mehweba. No aka ne poto me mehweba wo nwoi. No kan kwase asem. Bon, wenum nyina no ni nyina so free man ni binom. Because we dinati o maami ankasa wo kura ka untie mumientie futuo miemfa mobla na de maami no ne papa no ka no etoma bi a be boa ya blabo miempa adwumasua maami medase Papa many abema will say Maa Akos, this guy is very arrogant and disrespectful to the elderly. He must be shown his level. God bless you and your team. My name is Bibi. Within the baby free. Your call has been put on. Me patch on for me to hold. Oh,
network no be ha ya adwen kakra 03224980350322498036 odini baby afrefre mini aba akosi aba baby wa fa kwata papa mini aba masomo asante mampon ko fiase no tan coach mini aba ma me fa konye so na me ntia ko fiase na nyina titi ni ani ntro mo ade bra o mo tie o de mini aba media me mini aba ne na me wono so kakra mini aba ese mo timi chine traffic na 2 days bi ko amode chine traffic na mo tu ne fo na se mo tu ne fo na so gwan ni ababo ya wo mu no ya o ba wo be mi ensa na nunu na wonya be ma kura na ne ntina na wo kura wo ma me de wo ma me yenya wo se tu nyungu ma me akutia na wo adede na ma me so atimi atenani ahwew ihu ni se akura no wo bro ma me ne so ifi do ma me be ka bia no efa no ho na branche so ya se no wa ani die na ye ma me dia ma wo nyini nwu ba bia na de wo ye mo yi wa bra bo be si wo ye te se de mini an kan wo bi ka so ne ba na wo so do se so bo se wo so jo ba bi eti me se be ma ne ma me no ani na bushi afo no akura be ma no wo sha eti wo mo kasa se be ma no na sa akura no ko no be ma na 2 years ma me a wo so be 2 years ne me Ghana ya ti akura 2 years eti akura no ya tre oba be ma na bushi afo no wo mo no ba ne trase wo mo kasa che na akonya ne ba ni nya ya se bi se bo to ya mpia no en sete akura kasa che pe ni muza me da se mini aba say Nyamisha, good afternoon, Mom. God bless you very much for the good work you are doing. We didn't baby free. Ma'am, Pacho, you're living an idea. The Macatefla. Okay. Ma, wait, yes, Mamma. Ma, Mini Abamani Momudia, Yamini, until when Yasin be in Assay, or Bana GC, and what you can have bono. Now they open a sign, said you open a sign, in fact, the open the Jan like Mano. Now open the bed, but the brownie dear, and yet for class or yes, who poor be man of who free should ye, man, Milia Barnes on me, who did from 6 years, no. Bema or yen, or no, Milia Barnes, why any death I do. Because also, Catherine, what's the Bema was saying in a Sabema will and the table is 6 years, wait for 38 years. Many a man where you are, but one man was in one left on them and one in now. No one's a never one, Medasma. Papa, Maa Akos, please, can you show the picture of the boy on the screen? This is your daughter, Adobia. This STUPID boy, see this ugly thing, God will punish him. We didn't baby afraid. Papa, our Badomia, Yanni Kodokumika, Sumaka, Papa, oh, who call a Sumaka, Papa, Fumu, Akoma, and he's showing Papa. Now, come on, can say, who change some? You didn't have a manicure in time for them. And for Mia, Bemani, and Sadia, you do about it, and yeah. When can tell me a Beman and not what I mean, yes, Mama Crana. Yes, and never be Subaye, Woman, Tanya, and Yano. When you about what? No one say that Uba, which means Crana, and walk, which means and walk. Talk on you how near a blend of Crana. It's the or bread. Papa 0322498035 0322498036 0322498037. Well, see, you look very beautiful today, Nami and Papa. Maa Akos, this guy is not serious at all. We didn't baby free. So, a champion brothel, Kwamo highways. No, as you got what day? Yeah, Makoda now. I know Gary Sadina. I didn't know more Amsterdam. Now, Obako, yeah, with the Muslim, you know, one about coming in home. Yeah, the law for part, here. I didn't move for. Hey, now, someone cries, someone that who thought it potentially cries someone, but it is you. Someone open the law, with the Obako, with the move for. Why? That's what coming in home. May I say, Maa Akos, that girl there must be lashed very well, because what she's saying there worry me, worry my heart too much. Oh, Maa Akos, we didn't baby free. Maa Akos, Nadina, welcome to you. Mama, how are you?
Yes, ma'am. I don't request it to and you send a pekin to. And I said, I will mamma and one year to see. Or 2 I say in a area, Sabanis and anybody just push at Sunday. To the same way, my colonel here deliverance, money, my ninja, to send yourself for Cayenne. We are kind of remember no craft, we send a double motion. Not the man I said it, only the moon in Ocasa for Chremono. On patch on and Mansana, or Frema Cadidia Chiremo. That's all the key, not what I mean, dear, you're going to pump it. And that's it. And I say, our pagina, Yaminsha, was please, I'm sorry, Marcos, tell Nana that marriage is not school. Marcos, pa, which one is Quatawa? God bless you and your crew. I'm Khalifa, okay, Khalifa, yada, se papa, or say, good afternoon, Marcos, well done, God bless you for your good work. We didn't baby a favorite. Maa Akos, papa, Opposite, autopposite, oscosation, drinker, no better was a Ebram. The Patroni Adam original Nigeria need a better contractor, Papa Kuchinam good. Maa Akos, I mean, I'm so funny, D40, the Lion Church, Kucha 40. Now let's come again, so enter a petty, no problem. Maa Akos, you have a put the air the Shania the Chile. Pasabi, Oliver about what you need a power bomb about them, Ross. So been projects and the about the line and the question if you have a charge. Nah, by a some question out to water. That must be back. That's who you know. What about the Bono? No, Roger Brown. You know, I'm if you pass out of the Kutia. You know, Chopra. Upon the nature, I don't know because you could. Oh, indeed, Maa Akos, maybe. We have never bought a share if you know. So about Combo Basaba. So the reality one of us better also. You can make as a monster and test the monk council. No, next time, remember never children. Often because I can make him Rabano. I really don't touch it. And then we'll bring up my papa, or something to the Calafe, or betting I hate you, that's it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Facebook marriage wahala pa na just way there. I know Eden pa was say, man, this Facebook relationship is not good oh. Okay, obi so Eden no. This Facebook marriage is not good oh. Not just say no so Eden no. Okay, me that's messages no. Edo so papa na so me kan ni na enwie esan say yen bre no. Aso program no Akoma mu Nsem Akoma 87.9 FM we share be our Facebook Akoma 87.9 FM, YouTube Akoma 879 FM, TikTok also we share be ho Onua TV that's on Arabi One and also Chrome TV so we share be ochra ya wada e besan be na sabe dia abusua pani sami champion and beto aso one na gudie mu akonfo e di Akoma Sports or the powerful and the most powerful sports and na etwa wo ba bia wo bi anti koso ana ne yentra and the pan de egu ho a ye de brewo Akoma dance your na yet me diatina all day. This Akoma dance your na yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever me dream Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo. Me ever me dream Eko baby ko sivi. Oh, how baby ko sivi. Ayaka baby ko sivi. Oh, ham baby ko sivi. This Akoma dance your na yet me diatina all day. This Akoma dance your na yet me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo.